Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ikakmanan ni tatang itabasto na, Agnes, bakit? Ay nawaw, saan mat amasapol nga ibagam kanyak lakay? Tapno amom, Mangtidak mo tan iti 2,000. Sige laang, saan mat adakas na tumulong ka? Nang runa kat dakkel mat tinaitulong ni tatang, idi agrugurgita pay laang. Agyaman naklaw na ita maawatan nak, bakit? Ikamat ni nanang, tapno awan may bagat ti katugangak kanyak amanugang na. Awan pagdanagam nung maipapan kan nanang, ta saan mat adimanding dayjay? Ikam na tayo si kwarta na, bakit? Saan mat adumaw dawat ni nanang iti kwartaket? Oray groceries ken bagas laang ti ited mo ken kuana, naragsaken dayjay. Ikam iti kwarta. Iti kasta, magatang namit no da kayat na kanun. Amangan numabain laang amang ibaga. Addaak nanang. Ay nawaw, nagbambanog ka laang nga imay dito'y balay, Agnes, anak ko. Nataktak ka pa'y kide. Inuray mo lat ako maasyak tinapan ije balayaw. Awan matkit di trabaho mi ita nanang. Nasaya at ang arod no kasta. Anyat umay mo ibaga aya. Nang yagak iti groceries para kada kayo. Ay nawaw, saan pa'y anaibos ti inted nila kay mo iti napalabas abulan? Uray tapno ada ti istak dito'y balay. Ay agyaman naklauna yanak ko. Dakulan day taatulong yo kanyak. Nang runakit sa anak mo ten ang makatrabaho. Day talaangan agmulmula di taarubayan ti kabailak nga aramidan. Maawatan ata bakit kayo matan? Aywan gayam, mangtedak iti kwarta para kada kayo. Ay nawaw, saanan anak ko. Umanayan ta groceries nga inted mo. Awatan nyo kit di nanang. Saanan kunak mo. Awatan yun kit di. Ni Lucas amanugang yutin ng ibagang ikan kayo iti kwarta. Aya. Adda Agnes anak ko. Agtugaw kayo pa nanang. Awan ni Agnes dito balay. Adda iji pwesto. Ag-inventory ka no. Kasta ka day. No, adda na patag nga ibagayo kan kuha na. Mabalin mo't nga itulog kayo ijay. Adda mo't talugan. Saanan, Lucas anak ko. Nang yugak laang itinateng para kada kayo. Fresh kan organic day taw. Mayat ti timing nyo, nanang. Naibusan di interview hindi na palabas sa lawas. Adun sakit di tinatang amula yo, Kaslasan kayo mo't amay ibusan. Adu, minulaak itinatnateng ti arubayan. Isumot ti liwliwak, kabayatan ti panagdengeg ko iti drama. Ayun gayam, inikanak ni Agnes iti kwarta. Amom ka day. Amok ti may papan iti dahil abanag nanang. Kinapudno na, siyak ti nang ibagang ikan na kayo iti kwarta. Ay na, agyaman aklaunay, Lucas anak ko. Awanan nyaman na nanang. Ay, mabit lang, tamang irwarak iti tinapay kan kape. Agkape kayo pa, sakbeng agawid kayo. Day matan ni Manong mo, Lucas. Apay ni Manong tatang? 2,000 lang, tinted na kwarta. Ay nawaw, apay ad 2,000 lang. Jakman amaw kan kuana. Amangan mat no sinugsugan day nga Agnes akisayan na titulong nga ited na kada kayo. Day tati saan tayo nga amaw. Nalipatan nan samot ada kayo titimulong kada kwada idi awananda. Day tangaraw. Jak amaw kada kuana. Kasa nakalipat damutan iti imasinsura. Saan amay parbang ti kastangar aramiden ni Manong kada kayo, tatang? Di na urayan amapunuan tayo, tamakangag at talaga.
Panagkunak kat masapol ang masukatan tilugan tayo, bakit? Anyat kayat mo asawan, Lucas? Gumatang tayo ti baro alugan. Diyan ko madakdakkel tapno adu ti malaon na. Si Kaman lakay. Panagkunam ka di kat kabailan ta ti gumatang iti baro. No siya klamay sa kabaalan tamat siguro. Di bali ata negosyo mattipak ausaran na. Masapul nga rod nga agtipid tayo. Itala ang matkat ni, bakit? Kasaritam nga rod ni uncle mo no anya aklase ti lugan ti maibagay iti negosyo tayo. Mapanak to itayan da, inton madamdama. Un kaya, inton mo ka diti sweldo na iti tauhan tayo. Nalpasan, idi pa'y kalman lakay. Pasensya kayo, nanang. Pasensya, apay mo't anak ko. Awan pa'y maitad ko a kwarta kada kayo ita. Bagas pa'y laang, nanang. Ay nawaw, day talagayam. Uray anya kita jaw, okay lang kanya. Sa anak mo't anapili ka. Agyaman aklaunay ananang. Adda ngamin gatangan mi. Ha, anya tigatangan niyaw. At damutin balay kanlugan niya. Sukatan mi tilugan mi, nanang. Anya, apay asukatan niyaw. Sukatan mi iti dakdakkel tapno ad-ado ti malaon na. Sa bagay mo't kit di saan adakes no gumatang kayo iti baro alukan. Nang runa pa no para mo't iti negosyo yo. Bagas para kada kayo tatang. Ay nawaw. Day talaang. Anyat kaya ti asawan tatang. Day talaang, titid mau. Hapkaban abagas. Maawatan nyo kumapay lang, tatang. Awan kwartayo aya. Inaldaw mat ngagluklok at ti pwesto yaw. Gumatang kami ngamin itilugan, tatang. Na, adamad jilugan yaw. Sukatan mi ti dakdakkel. Jay ad-ado ti malaon na. No, apay mo't nga may namasapula sukatan nyo pa ilang. Kasta talaga, tatang. Kasapulan mi ngamin ti dakdakkel alugan. Iso paigid na paggastusan nyo nga gasawa. Ay nawaw. Naladaw ka mo tanagawin itaklarais. Nag-overtime kami, tatang. At na ginatang mau asidanta. Adda iti eko bang tatang. Ay nawaw, nagkapunti half ka ban abagas. Inyag ni Manong Mulukas itay Di adaman gayam kwarta yon, tatang. Awan nga raw. Apay nga awan. Kay bagbagayo laang nga imay ni Manong dito'y balay. Bagas laang matintid na. Na, apay abagas laang. Wen tagumatang da kanumot itilugan da. Anya, kano damo lugan da. Apay agumatang dapay lang. Jak manamaw ka na ganyan nga gasawa. Tapno adda siguro iparamag na. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Ay, kamaudyanan na. Nagatang tamatlaang tilugan akayat talakay. Pagyamanan ta ti apo, bakit? Tidaan alugan tayo ngay. Anya ti planom ijay lakay. No okay lang kan ka. Itudta ka na tatang. Mausar da nga ta. Sigurado na ita. Kasapulan damot tilugan. Ilakad lang nagiti papeles tapno awan parikot. No, okay lang kan ka Wen, okay lang kanyak. Awan matan mangusar. Itid mon kada tatang. Naimbag lang adda pag-service da. Mabalin matlaang nga usaran ti kapsat mo no kayat na. Tapno saan amarigatan nga ag-commute nga adda trabaho na. Dahil tamot tinapanunot ko, bakit? Isun ati regalom kadakwada. Sapay la kuma at amaragsakan da. Sigurado ang maragsakan dagi jay. Ngamin, ang damotin makuna alugan da. Mano atawan ang nagbalin a driver ni tatang. Ngam saan na alugan ti iman maneho na. Kaano nga rod nga itulod mo? Inton o may alawas Asikaswag pa dagi ti rumbang ang mailakad. Isuka di dayt at ilugan niyaw Agnes anak ko. Iso nga agpaiso nanang. Anyat makunayaw. Magusto ak ti kulay na anak ko. Ni Lucas ti nagpili nanang. Nalaing mga rod nga agpili. Ano kasta? Sigut mat nanang. Aywan, jak mo't makita nila kayo mo. Intulod na tilugan iti ayanda tatang nanang. Lugan,
Tisigod alugan mi itid na iti katugangak nanang. Saan nyo matlaang nga amo ti agmaneho no da kayo ti pangtadan mi. Ay talaga saan? Amangan no agbuot lang iti arubayan. Husto lang no itidyo ka da kwada tapno adda service da. Nakunayo pa'y nanang. Oray second hand kat mayat dayjay. Ado ti nagdalanan dayjay alugan nanang. Anyat ko nam, Lucas. Itad mo na italugan ka na kamay. Uwan tatang, ison tirigalok ka na kayo. Ay nawaw, daitad itad mo kanyak nga amam. Ne, apay nakastamot ng ti panagsasauyo tatang. Kwa, di yung magustuhan tirigalok ka na kayo. Oh, tulbag tilugan tatang. Amatan nyo. Ilisong pa lang dita. Kasla saan kayo mat nga excited? Di yung kayat nga ipadas. Inton mawaya anak At apay aramidak iti silid kaw. Agkapi ka lang dita no kayat mau. Makamu kamutang agtimpla tabisi Apay ang nakaparada iti paraangan tayo tadaan alugan da manong Lucas, tatang. Itad da kalungarod kanyak. Ay nawaw, talugan adaan ti itadda kada kayo? Win ka naw. Isaw ti regalo na kanyak. Jak amaw ti da jakabsat mau. Una yan ni Manong. Dakkel tinaitulong nyo kadakwada idi agrugrugida pay lang iti negosyo da. Ngam itataim masenso da, nakalipat damutan. Naku nampay anak kaw. Tumulong na ngagpaiso ngam tipid mo't titulong nga itid da. Isublik tumot lang na talugan. Wag kumamat ti daan alugan. Isubli may tilugan niya, Lucas. Ay nawaw, apay nga isubli yung kat para kada kayo dahi, jay tatang. Saan may kasapulan ti second hand alugan? Anya? No ikam ni tatang, jay kumamot worth it Saan akas ta adaan? Mapalin pa'y ang mausar dahi ta alugan. Ang amno di yung kayat, alaag ta ilakok lagan. Wanan Da kailang arudan ti maikan, kasta kayo pa'y lang mag. Naimbag pa ti katugangan. Di mo pagsasawa na kasta ni tatang Ibagbagak lang ti pudno. Naimbag di katugangan, tawray simple ti itad mikan ko anak at nakaragragsak. Da kayo ngay, masapol anangina kan brand nyo gayam ti kayat yo. Daan nga rod talugan nyo. Kasanungay, no day tapay kit di ti paka-aksidensyan ni tatang. Oh, kamot Clarice. Aksidente adago saan? Apay nga inyawid mo tisigod alugan tayo lakay. Makapasar tumot. Ay nawaw, anya ti makapaasar. Datatang kan ti kapsat ko Kumplito mo't atap no maawatak. Nagado ti sauna. Apay ka no adaan ti lugan nga itod takadakwada. Anya? Iso ngay nalak Mailako latan. Adapay mayat agumatang iti data alugan bakag. Ang mga no agsakit tinakamdakan ka. Anya ko matipagsakit ang tinakam da. Kat di damot kayat ta second hand. Nariridan tupay. Inla ko gaya man damanong Lucas tilugan da, tatang. Ay lawaw. Asinaw tinangilakwan da. Ni Fred akalugaran tayo, tatang. Lukasta. Ginatang dagayam da jay. Naimbag man. Nakita nga rod nga inosar da Fred idi na minsan nga aldaw, tatang. Ang bayam Bayam takabsat mau. Aramidan na no niya ti kayat ng aramidan. Awanan bibiyang ta. Nangatula unay ang tipuruwana. Nadamag ko nga inla ko yu tisigod alugan nyo kan Fred anak ka. Uwan nanang, inla ko ni Lucas. Ay nawaw. Apay nga inla ko yaw. Kunaklakit din no inted na iti katugangam. Naririda ka numot nanang. Anya. Di da kayat ti second hand alugan. Ay una yan. Libre lang arudan. Naririda pa ilang. Day tangarod, naragsak pa'y mat nila kay kuan na pan nang itulod ijay balay da di na minsan nga aldaw. Tagayam saan da akayat. Brand new siguro ati kayat da. Nagkapuan ti prutas. Bakit? As usual, inyagmanan ni nanang. Naimbag pa'y ti inam.
Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta. Tamalagip na tayo no kasta nga danateng uno prutas nga apitin na. Kasjay mat ngamin ni nanang, managparabor day jay. Sa pala kumata saan nga agbaliw ti katugangak. Talaga nga ugali na ti kasjay lakay. Saan pa'y anariri Uray anya ti itid ta kat naragsaklat ta. Ammo na ti agyaman karag iti grasya amawaawat na. Naragsak ti tumulong no kasta ti dadakkel. Ammo da nga ikan iti importansya ti itid dagiti anak da. Basit man wenno dakkel. Gimuran sa matan ni Manong Lucas, tatang. Saan matan nga umay dito eh? Sigurado na ita anak ko. Makonsensya at tatang. Payamaw, lalpas mutan. Di mo may sublay tanalpasan. Gimura kat di na matan malagip ti mangtad iti abastuta. Sika pa lang taggasto Sika mo ti ada kwarta na kanata. Manulaang mat ti susweldwak. Kasta pa'y. Bumawi aktukin ka. Ay, makapasar. No asino pa'y ti addaan. Isuda pa'y tinarigat nga asitgan. Ay una yan ti kastang ugali da. Agbubun tayaw. Saan mutan nga agbaliw na ita. Urayan talaga no kaano ang mapakawan data. At damot nga min basol ta. Ay nawaw! Di ka agbalin a demanding. Basit man wano dakkel ti naitulong ti anak mo ken ka, di kan agreklamo. Agyaman kakit di, ta tinulungan da ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nalawa mo't gayam ti parangan ti bus mo, Manang Estela. Iso an nalawa mo ti daldalosa. O, kitaong ti balayda. Dakkel siga. Kasla mansyon, Manang. Una, iso akanayon mat amabanuga. Ngam okay lang, tanasing damat kanya. Okay lang kadakwadang ag cellphone ka? Wen, day off ko mat ita. Sa anak lang arimorta masaduta. Di addarag iti among mo dita, Manang. Awan mat kit de. Adda na pananda. Sika ngay, Manang. Kaano nga gawid ka dito Pinas? Ay nawaw, awan pa'y mat urnong ko ading ko. Kan saan pa'y analpas ti balay ko. Numalpas, agawid kan. Wen, agurnungak laang iti pagpuunak. Narigat mat laang amin ti trabaho dito eh. Nga mayat ti pasweldo da. Wala, mayat nga agpaiso, ngambanog kan iliw iti pamilya mat ti kalaban. Sige ading ko agpakada akon, aginanaak man pa'y. Okay, Manang. Agan anad ka dita abroad. Agasam man, Roel. Ay nawaw. Tiyan niya, bakit? May sa oras sama ti video kulyokin manang mo Estela. Tay talang manan, bakit? Anya nga tinagsaritaan niyo. Ni bakit mo't kaslaawan nangag na? Agawidan ni manang mau. Agur nung kanupay iti pagpuunan na. Nasaya at maangarod no kasta. Saan pa'y mat analpas ti balay na? Saan maangamin at tuloy-tuloy ti panagtrabaho dagiti trabahador na? Kurang ngamin ti budget na. Isa masapol nga inot. Bakit? Apay ngamin nga agpatakder iti dakkel a balay no kurang magayam ti budget na. Anyat ko nang bakit? Ay kwa, awan lakay. Lawan kon.
Idulin mo, Marisa. Anya dayta? At the chocolate, sabon, kan nadumapay. Para kada kayo karagiti ubing. Ay nawaw, nangalaan mo kadagita. Impawit ni Manang Stella. Sa anak mo adumaw dawat kang kuanakat. Siyempre, malagip na kayo latamot uray saan kayong agdawat. Kas jaymat ni Manang, uray saan mo adawatan no isot ti addaan kat malagip na timang tag. Nalpasan ti balay mo, hindi pa napalabas sa bulan, Manang Stella. Nakita nga ro dagiti ladawan nga insend mo, Ruel, ading ko. Anya nga rudan ti plano, Manang. Di agawid ka. Una, ag forgudak meten di Pinas, ading ko. Ay nawaw, pudno ka ni Manang. Wen, nalpas meten ti balay ko, kan adamat basit urnong ko. Umdas met siguro day jayan. Kaano nga ro ti panagawid mo? Talo abulan laangan kat malpasan ti kontrata. Nasayat mo itong kasta, Manang. Kailiw na kamutan ni Tatang. Pudno ka di tinadamag ko, Ruel Lakay. Anya tinadamag mo bakit? Agawid ka numot ni Manang mo Estela. Manang Estela ko namot Manang mula nga. Ay nawo, apay kastamot tan bakit? Naa, ti saludsod ko ti sung batam. Agawid ka day. Uy, nagawid din. Talo abulan langan ti mauray. Kasta. Ngam awan pagdanagam. Ngamin, saan adito'y balay ti pagnaadan na, tadamot tan bukod na abalay. Okay. Day talaang ti kayat ko amamuan. Ditakan, tada pa'y nasken nga aramidag. Si Mang Puton ti ipag ko. Agin si cellphone nakmat ditoy. Taurayak nga iso ti umuna makisarita kanya. Kamaudyanan na, simang putak matlaangan dito'y balay. Ay, makabanog tagbiyahe. Oh, kumusta kayo matan dito'y? Ipag Marisa. Ah, nasaya at latamot. Mayat ta sunglass mo Protection ti mata ipag. Nakapurupuro makanumot. Kun nagado ti alahas na. Ay nawaw. Nalipatan nan samot akos kubita ti trabaho na iti abroad. Oo, apay kasta ti panagkitam kanyak ipag. From head to toe, mate. Kasta manin ti panagisam mo. Ada ka di parikot? Awan ipag. Magustuak laang ti kasta pa nagbadbadom kan itsuram. Bagay mo launay. Kaanaw ti house blessing, Stella anak ka. Awan pa'y nga rod baboy, tatang. Isu nga raod nga agsalsalod sudak. No adam amo yung adda baboy na, tulungan dakman nga birok, tatang. Diyay ko makabailak abayadan atap no jak makautang. Adda baboy ni nanambitay. Manu kanungay. Depende no anya asay stipilyam. Mabalin nga ta makita, tatang. Mabalin mait, mapankalata itayanda. Adda nga ta ni Nana Betty ijay balay da ita. Wain, pinanawak iti balay da itay. Madama apakpakanin na nagiti tarakin na. Mapanak man nga rod tapno makapagsarita kami, tatang. Wada, tapno malpas mutan da ita house blessing. Nagawid gaya man ni ipag mong Estela, Marisa, nakaw. Un nga minanang, apay ka day. Nasalaw ko di tadalan idi na minsan. Kat ay na, dakkel tinagbaliwan na sika. Ay nawaw. Magusto ak launay ti purma na anak ka. Kano saan ana ibagay kan kwa nanang. Bagay ng tupay. Oho. Pudnumad. At dapay alahas na. Kan nagmamayat dagiti kawas na sika. Kano kuskus kubita ti trabaho na di abroad. Anya ko maita, no babaunan laang ijay abroad. Ti bagbaga kat mayat ti purmana. No syakla amay sa, nagalas ti kasjay nanang. Anya! Naimbaglaangan, ta nakaumay kayo ipag Marisa. Un ata inyayab yumat. Ni tatangay. Madamang agdigdigos. Imuna kami laang tatumulong kami kanaw.
Mayat takwintas kan iring mo ah. Unay kan ipag. Day tapay laang matinadlaw mo. Pudno ka di dayta. Pudnaw, abalitaw. Saan ipag? Imitation laang. Ngamayat matket diti quality na. Aya, kunak ano pudno abalitok dayta. Saan? Ginatang kumatlaang ijay abroad. Ngam saan apod no abalitok dagiti makitkitam ipag. Kanayon kanumo nga isusuot na. Saan mo gayam apud no abalitok? Ay nawaw, para maga talaga. Napauli magkamot ipag. Adda ka din na isawang ko adi mo nagustuhan. Ay, awan ipag. Adala na lagip ko. Panawan ka pa dito, tatumulong ak nga aglutaw. Nalawa mo't gayam ti pwesto manan. Iso anang inamot ti abang. Kumusta mo't ngay? Adamot lang ang customer mo. At damot kit di. Gusto atap no sulit ti abang abay bayadam. Bareng manayunan kumapay. Mala, agtugaw ka pa'y mankit di. Tada na pati ngay bagakan ka. Anya ray tama na. Ay naading ko, istoryaan nakanumo ni bakit mo kadagiti kalugaran tayo. Anya? Iso tiindanon da kanya. Agraman pa nagbadbadok, kandagiti alahas ko asaan abalitok, mapanis istoryaan. Ni, tsak amo ti may papanito day sa abanag, manang. Kasarit naman ni bakit mo. Ibagam ano adda parikot na kanyak, siyak ti kasarita na. Saan kat aday tamangi marmarites kanyak ti paglaingan na. Kontrabida nga ipag. Ada na amwak maipapan kan istila nanang. Ay nawaw, mangrugi ka man ako na kun Marisa. Dumngag kayo anaimbag nanang. Dinakman iramraman kadagiti kalukwam. Hinton madamdama, guraan nak ti ipagmaw. Maipapan kadagiti alahas na ti istoryaak nanang. Saan gayam apudno abalitok dagijay? Anya, Dayta ti pudno. Isu amis mo tinang ibaga saan abalitok dagiti alahas nga isusuot na. Amangan kunak no agraman dagiti bado na kat naggapo iti ukay. anya kumaita. No saan apod no abalitok ti alahas na. Kan naggapo iti ukay ti bado na. Adda ka di parikaw. Kasanaw kat ipaspasikat na ngamin nanang. Saan mo't aparam magjay ipag mo? Amangan no ik-ikam man lang aminon iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Wano saan? Amangan no umapal ka kankwana, iso akasta. Ay naanak ko, panunutam mo'ten aparam magjay tao. Istorya am kanumat ni Manang Stella, bakit? Is-istoryaan. Isumat ti kunana. Awan mo't amok ang nagapahan nyo. Pagbalinin naman ngaminan nga isyo amin amang na. Amangan no si kamo, ti ayan ti parikot. Nasayaat mo't ti kabsat ko ken ka. Alia, kanunungam ti kabsat mo. Ay nabaw, awan kanunungak. No asino ti nagbidot, iso lang ti bagbagaak. Amok daytan. No awan na sayat nga ibagam, pangaasim, tadinak rengrengan, Ruel. Umayak man, Stella, anak kaw. Anyat masapulyo tatang. Man-manumat ngaminan nga umay ka ijay balay. Wala, tadda ti manugang yu ijay tatang. Ay nawaw, alya ko maitan no adal ni Marisa ijay. Hey, kagurak launay day di ababai tatang. Alya, apay may, ada ka di diyo nagkinaawatan. Makapasarmat ngamin, tila istoryaan na. Amin ama-amon na may papankanyak kat istoryaan na. Apay matakasta. Makatawanan nga agul uli makaktatang. Awan amok abasol ko kankwana. Ngam no apay anaputo ti dara na kanya. Nakababain ka, Marisa. Ni nanang mo't. Ay nawaw, idi pa'y may sa atawon a binagbagan ka. Ngam awan mo't ipangag mo. Apay aya nanang, anya man ang tibasol ko. Agbain ka mo't sardengam timang padpadakas iti ipagmaw. Saan apam madakas ti istoryaak nanang? Pudno dagijay. Apal mo ki di day takan ko na. Pangaasim te respitom ti padam atao. Saan agapo taadda na amam kat istorya umutan iti sabalik.
Laglagi pom abalay ti katugangam ti pagnanay da. Awan da tatang dito'y balay, manang. Si katigagarak, Marisa. Ah, Nabayagan nga agan anusak. Nabayagan nga agul ulima ka. apay ka day, manang. Isabdeng mon ti mangis istorya kanya. Numahilig ak nga agporma. Numahilig ak iti alahas. Awanin bibiyang mo dita. Di ka agbalin akong trabida. Ta saan kumat apakibibyangan ti biyag mo. Ay, kwa, manang. Irespeto mo't ati padam a tao. No apal man ti makagapo, no apay akas tater aramidam. Gumatang kamot iti alahas mo. Gumatang ka iti sunglass mo. Ken napipintas abadom. Tapno di kakat sumanao. Ay, nawaw. Apay akas na ti panagsasaom kanyak, manang. Wen tadi mo mat-am mo ti pagluglugaram. Awan amok abasol ko kan ka. Ngamay na, diyakam mo. Talaga siguro akas no apal tinang runa. Pinagsasawan nakit din ni ipag ko, nanang. Ay kagunggunam Ay, nawaw. Di nakaasyan. Apay kumaakasyan ka kat si kamatayan ti biddaw. Awan nagdumaan nyo iti asawak. Uray ni Ruel, awan bibiyang na. Si kalangarudan tayan ti parikaw. Si kapay lang ti film victim dita. Awan nga min respitum iti padam atao. Isu akas ta ti mapaspasamakan ka. Anya, No siyak ti sika, agkid daw ka iti pamakawan iti ipagmaw. Ibabam ti pride mo, tanaglawag mo't asika ti ayan ti biddaw. Ay mangibabain ka. Anya ter aramidam dito'y balay. nangyagak iti bibingka manang Estela. Anya? Sore, kadagiti dakas ana aramidak keng ka. Ay nawaw, simingpet ka mat. Anyat naknakan mo? Bidot ko dayjay manang. Saan ama iparbeng ti inaramid ko? Naimbag mo tamom. Saanen ama ulit manang. Katsapay lakumaat na mapakawan na. Pakawanan ka. Ngam saan ko nga awaten day taabibing ka. Ha, Kabailak ti gumatang no kayat ko ti mangan. Ala, naawanan ibagam. Mabalin mon ti pumanaw. ay maikawa ak nanang. Ay nawaw, anya manen adrama day ta si Kamarisa. Napakawan na kano ti ipag ko. Ngam apay nga akas jay. Ti anya, Adayo matirik na kanyak. Saan akas idi ang makiistorya pa'y kanyak. ay katagan anad lang siguro Amangan nga may no adda maamwam kat istoryaem tumanen. Napakawan na kanungaruden nanang. Anya kumaita no napakawan na ka. Apay nga rod, akas jepay laang titrato na kanyak ngay. Saan agaputan napakawan na ka ti may sa tao, kat agsubli ti sigod alin na nganyaw. Pagyamanam ano napakawan na ka. Ngam awan karbengam nga agreklamaw no adayo tirik na nakan ka. Kasta talaga no panagtalek tinadadaol. Anya, Ulitag manen napakawan na kalaang. Ngam saan akayat asawon day ta, nga agsubli ti sigaw alin na nganyaw. Jay kunada nga road, the heart forgives, but the mind never forgets. Ay nawaw! ay nawaw! Ay wanam ti panagtalak ti padam a tao ken ka. Tanuday taket na dadaal, narigat tun ang maisubli. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg
Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kayat asawan da ito'y, Henry? Ano man na drama da ita, Carla? At damat gayam sa bali a Facebook account mo? Agasam man ta in black nakpay? Ay nawa, may salaang ti Facebook account ko. Ha? Saan man asyak ti ululbudam tad da ebidensya? Nakitak nga da babaim iti dayjay nga account. Awan sa bali a babae ti biyagkon niya. O ikamot. Talaga analaing ka amang ipamuspusan no babae ti saritaan niya. Inlimod mo kanyak ti may papan iti dayta nga account. Ngam pagyamana, ta nakita ti gayem ko. Kamali ti pampanunutem, Carla. Saan lang ang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta kanyak? Talaga nga awan manak-nak mo, babaero ka nga aging gaita. Sana, Ha? Malas mo laang, tadi mo in black ti gayem ko. di ta ka man langin. Kasangsangput lang da tao, ngam apa adagos ti pasungat yo. Umayak man manang MG. Sige laang ading kaw. Ada ka di masapul mo. Awan mo't gid di manang. Makitambayak lang, tanapudot man ti ulo ni Carla kanya. Ay nawaw. Anya kanumot ti pagpupudutan day di a babae. Namuan na lang ti may papan iti baro a Facebook account ko. Kas tao na yun ti ungot na kanya. Babaero ak no. Para Facebook account laang. Nagita na kano dagiti infollow ka babae ti dayjay nga account manang. Ay, Ay nawaw, apay ngagkatawa ka manang. agim imon lakit di day jay. Insecure siguro iso akasta. Facebook la ang gayam kat. Di bali ata saan kamot amakisinsin narak kadagi jay a babae. Makauma nga rod manang. Sigurado ka ka din, ti day jay akarla ading kaw. Diyan mo manang. Agsarita tapay man, MJ. Ay nawaw, maipapan itian niya nanang. Maturog ak kumamutan. Agtugaw kapay. Anyat ibagayo nga min aya. Saan anasaya at tikas jay nga ibagbagam ken ading mo? Ay nawaw, saan kay amaawatan nanang? Kanuno nga mutan ti kinababaero na. Nay, saan mo't ananang? Anya saan, kano nangag ko ti imbagam itay. Di bali ata saan kamot amakisinsin narak kung kunam kidain. Anyat dakas iti imbagak nanang. Kasla kayat mo asawan kat okay laang tikas jay nga aramiden na. Laglagi pa iti text no chat nga agrog-roge ti sulisaw. Ni nanang mo't, sensitive kay launay. Maturog kay kidin, saan atila ibagbagayaw. Anya di ibagbaga ti karo bayaw, nagapa kayo magkano kinihinray. Pudno day tanana. Ay nawaw, anya man ang tinagapaan yaw. Kanayon laangan nga agapa kayaw. Kasano mo ngamin? Awan manaknakam na. Babaero latta nga aging gaita. Apay mait ana ibagam a babaero ni Hinray. Wen ata nagaramid iti baro a Facebook account para kadagiti babae na. Adya, Wuna na, nalaing pay ta in black nak, iso ajak nakita dagos. Naklaatak-laangan, idi impakita ti gayem ko. nagrigaten ayati kasta. Wan nga rod nana, nauma akmeten kan kuana. Noawan manaknakam na, ikam iti pagnakman na. Ay wan sa anak amabot ang amakiwin naswas kan kuana, nana. Oh, anyat umayo ibaga na naosang. Awan ni Henry dito'y pag-abangan mi. Saan ani Henry ti gagarak? Sika ti kayat ko ang makasarita balasang ko. Ha? Pasensya ka ni ti anak ko. Amok nga damanen kalukwan nga naramid na. Jakman amo iti dayja a tao nana. Babaero launay mo. Iswakan ayon kumot a pagsasawa no kasta mapan ijay balay. Ngam di namat nga rod ipangag ti maibagbagakan kwa na, nana. Sapay la kumaata malawlawaganan ti panunot na. No saan pa'y nga agbalbaliw day chay? Pasensya kayo, nana. Ngam talaga amakiwin na swasak kan kwa na. Maawatan ka na kong. Awan ti babae amayat amakikabbalay iti lalaki akasta ti galad na.
Naimbag kumamot at no tulungan nak ni manang na amang bagbagakan kwa na. Ngam saan mo? Tamay samot akong sintidor dayjay nga MJ. Sa dinot naggapuan niyo, nanang. Iti ayan ni Carla. Awan mo't ni ading mo ijay pag-abangan da. Di na kanungarod kayatan ti agawid ijay, nanang. Ay nawaw. No apay ngamin anganapan kayo pay laang ijay. Nagpalawag aklaeng ken ni Carla. Ken nagkidawak iti pamakawan tapno awan maibagana. Ay nawaw. Awan makagapaw tapno agpalawag ken agkid daw kayo iti pamakawan iti daydi a babae, nanang. Madlaw mo ngamin nga o idaydi a babae. Na, apay akasta. Kasla naragsak ka aluklok kun ti kabsat mo jay tao. Saan mo kide, nanang? Kano day tamad ti madlaw ko kang kanak ko. Saan da pay mo't anag kasar, nanang? Apay nga apektado kay launay. Ay, agtanang kasi ka MJ. Laglagi pa nga daijay abroad ni Ramon. Kan saan kayo pay anag kalaysa? Ay nawaw, kunaklakit din no nagawid kan si ka Henry. Anya man ang tararamidam dito'y balay. Nakamutbuteng dagawid, nanang. Anyat pagbutbut ngam. Narigatan. Sigurado nga aging gaitakit na pudot ti ulo ni Carla kanya. Iso nga rod nga agawid ka, tagkid daw ka iti pamakawan kun kuana. Yak kayat, nanang. Si kalangaruden tinakabasol. Palubusan nyo ni Henry, no kayat natiag na dito'y balay, nanang. May sakamot, MJ. Apay nga min apilitan yung agawid kat di na nga rod kayat. Tapno makapagsarita da nga rod kan Carla. Di ka makaaw-awat mo. Napurot ka nung nga rod ti ulo ni Carla kang kuana, nanang. Istrikto launay mo, para Facebook account laang. Wen takas tama nga minter aramiden na. Mangibabain launay day takabsat mo. Babaero at talaga. Kumusta ngay? Nagawid ka din ni Henry iti pag-abangan yaw. Mano alawasan asaan ang nagpakpakita kanyak nana. Ay nawaw, aga siya manday ta. Makiwin na swasa kun kankwana nana. Anya? Sigurado akon iti desisyon ko. Mano atawin mo't anagan ano sa. Ada kang kaday taa. Arabidem ti ammom apagsaya atam. Ay nana, ada ka di pa'y bakante iti balay apag-abangan nyo. Ada pa'y ti 2 kwartaw. I-reserve man ti may sa kanya. Saan mo't amabalin a pumanawak iti dayto a lugar. Tadda trabaho dito eh. Sige, no adawayam, umay mula ang kitaan tapno makapili ka mulaang. Anyat araramidem dito, Carla. Dito yakon nga agnaad. Apay ka di. Ay, nawaw. Apay mo't adi mo imbagbaga apumanaw kagayam iti pag-abangan ta. Kasano ko mga ibagak? Kadi ka mo't nagpakpakita kanya. Nasayaan nga rod, di kasta nga inaramid mo. Sa painalam dagiti gamit ta. Siyempre alaag ta siyak ti gimatang kadagijay. Naawanan ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ayun gayam, agwin na swastan itamit laang. Anya. Nauma akon kan ka, narigat ti makiasawa iti babaero. Lukas tati ko nam, diwan lang. Saan lang mo't asika ti babae dito lubong? Saan lang mat-asika ti lalaki dito'y lubong? Oo. Pumanaw kan, di ka managtaktag sagsagana adda trabaho kita. Anya ta inyawid mo ana isako, ading ko. Dagiti gamit ko, manang. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Dituya kong ngagnaad, manang. Diab-abangan nyo kin Karlangay. Awanin da di, manang. Sa bali mo't ti pagnanaadan ni Carla ita. No kasta, nagwin na swas kayon? Uwan, manang. Awan kamin. Usto mo ki di ano nagsina kayo. Adda mo nga mintang tangsit day di a Carla. Asinaw, ti adda tangtangsit na. Ay nawaw, kukwayo no anyat nangagyo nanang. Apay nga itakala nga imawag si Karamon. Busy ang nga rod mo't imjeng. Ay nawaw, saan kamot akas ta asigod ah?
Kanya masabol yung ayan. Naibusan ti abastumi ditoy. Agraman gatas ti putot mo. Awanan igatang ko. Di kwarta nga impong it ko kang gangay. Awanan idi pa'y napalabas abulan naibos. Ay nawang, agtipid kamot nga meng. San analaka ti trabaho dito abroad? Saan kamot akasta asikod? Tunggal agswildo ka kat adda ipawit mo. Wano, adda sa baling igasgastusam dita. Yak amo gengga. Urayim latan ti pawit ka. Tapnawanan ti ando ang saom. Bye. Ay nawaw, inidip na matan ti silpon na. Di na pa'y mat inuray asong batak ti imbagana. Asino jay mawag manang MJ? Kasalamat ti timod mo kalpasan ti panagsarita yo. Ni Manong Ramon ka di jay? Iso nga road, makapaasar ti ugalyin na. Apay mo't manang? Una, tamasapul mutten apalagipak nga agipaw iti kwarta. Amangan mo't no ta sa bali apang usaran na iti kwarta na manang. Kastamot lang ti atap ko. Kasano nga roden deta? Imbestiga masapul ang maamuak no anya ti mapaspasamak. Makadlawak kat. Dakkel ti nagbaliwan dayjay aramon. Anyat ko nam nanabit. Ni Ramon anobyo ti kapsat ti Exmo. Apay ni Manong Ramon, nana. Sigun iti source kaw, kat adda kanumutten sa bali na iti abroad. Anya? Isumo lagayam asaan anagawid di taayan da MJ. Nukas na. Nalpasan ti kontrata na ijay abroad, nana. Day tati saan tayo asigurado. Ay nawaw. Ti sigurado laang kat adda ti sa bali a babae iti biyag na. Ay, kaasimat ni MJ nukas na lang, nana. Kano pakaragsakan na ti panangisukat ni Henry kung ka iti ado a babae ide. Anya ngay mo't ita, isumot tang ti insukat da. Anya? Day tanday kunada what comes around, goes around. Ay, apayan MJ. Itay pay adi ka matagtagaray. Madanagan nga rod nanang. Ay nawaw. Anyat pagdanagam. Ni Ramon nanang. Nagbaliw matang. Panagkunakat ada babae na dayjay. Anya? Ni Ramon ko nam, adda babae na. Wan nanang. Ayun, malakip ko. Nagawid ang ti kumpare na. Kat iso, awan pa'y mat ang nagawid dito'y balay. Amangan mat no adda sa bali ang nagawidan na. Anya? Ay nawaw, di ka agrunga aba anak ko. Mapan ka iti ayan ti kumpare na. Amangan no adda ang muna dayjay. Ha? MJ? Siyak nga rod. Anya ter aramidom ditoy. Apay adi ka agawid iji balay? Awanan ka po na nga agawid akpang ijan. Anya? Kasanungay ti plano ta pa nagkalaysa? Awanan, ti mapasama kakalay sa MJ. Anya? Naamiris ko, asan gam asikat ti babae akayat ko ngay kalay sa. Kasano nga rodin ti anak ta? No may papan iti anak ta, di ka matanagan, tamang tidak iti sustento. Awanan ka iti bain? No awanan ibagam, pumano kan? Addan to aldaw mo, Ramon! Anya dyan nadamag ko, nanang? Saan na matulit ikalay sa dama ng MJ kan Manong Ramon? Wan atain sukat namot ni Manang Mau. Ay, nawaw. Ay, ganaban na Kung sintidor to mga main. Pakaragsakan na launay ti panagsagaban ni Carla nga ex-muide. Anya ngay ita, isumot tang ti insukat da. Nanang! Nakapagsarita kayo ka din kin ni Ramon. Saan ka no asyak ti babae akayat na nga ikalaysa? Nukas tangarod. Pudno nga adda na am mo na ijay abroad. Diyak amo no anyat aramidak, nanang! Awanan ata saan kayo pa'y mat nagkasaranak ko. Anya lakit din ti kastoy agasat ko. Ay, si kamutan tiyang sagaba ita. Karmam daytan. Saan ngamin anasaya at akanunungam ti dakas nga aramay ti kabsat mo. Agkasar ka no mo daramon kan tinobya na.
Saan na nga rodan ang nagsinublan kin ni MJ, nana? Saan mo? Taga-sintro ti ikalay sana. Ay, kaasimot ni MJ. Imparik namot ni Ramon kang kuana ti imparik na ni Henry kang kaiday. May samot nga roday di akong sintidor, nana. Dayta nga raw, pakaragsakan na ti panagsagabam iday, gapo iti babaero akapsat na. Agnakam siguron, takas ta tinapasamak kan kuana. No saan pa nga agnakam, jak amaw. Kung naglakit day no nagtrabaho ka, Masadutak nanang. ay nawaw, saan ang mabalinti kasta? Itati kasardara mo nanang. Ag-move on ka na nako. Aklunam, asaan ada kayo kiniramunti na ituding para iti tunggal maysa. Nagrigat lakit di mo't tanti kastoy nanang. Kasta talaga ti bihag. Saan mo't amabalain nga ipilit mo ti bagim ijay tao. Nang runa kat saan kayo mo't nagkasar. Saanan ata inagaw mo't tanday di ababain ni Ramon kanya. Nasakitan niya. Nanang, Kasta mo laang tinarik na ni Carla, idi kinonsintim tidakas nga aramid ni Henry akapsat mo. Maanya ngay ita, si kamot ti insukat ni Ramon. Dusam lakit di dahitan, anak kaw. Ay, nawaw! Di mo kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Bagbaga amkit di, iti kasta kat mailintag ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbaga bigat mo pare dumen? Kastamad keng ka pare Rico. Aga sumamag day ta pare. May satrak samot man ang tinatang tinapit yaw. Ay nawaw, saan mo't pare? Sakit may ati presyo tinatang itang. Naranaan ba ng pare? Naimbag ka pa. Agmula ka mo't ngamin pare. Oray kaya't kaw. Awan mo't nga rod timulahak pare. Naimbagkin ka at analawat idagang ay patawid dagin ka. Awan pagparikutan mo ka. Siga agad di mo't pare. Pudno mo't pare. Saan ama sa apol nga agabang ka? Saan akas kanya? Awan apulos ti dagada ng kintatang ko, mabalin ko mulaan. Mabalin mo't nga agabang ka pailaang pare. Dak kaya pare? Isupay kiti gastos dayta. Basol da ng kintatang. No apay nga aging gayta kat agmamahalas ha. Anya? Nakabaybayag ka mo't si kadumeng, itay pa'y nga ururayan ka. Pasensya kayo nanang. Kinasarita nakpay kami ni pare Rico. Ay nawaw, anya man ang timbaga day jari kaw. Naimbag ka pa'y kun kuna naman. Apay ka no. Una, tada ka no ipatawid yung adaga kanyak. Sana kas kan kwa na nga awan nam namaan na atawid. Anya, Basol da nanang kintatang, no apay ngagmamalasak ita. Kuna na pa'y ananang. ay una yan ti kasta ka panunutan na. No sadot ti may sa tao, talagang agmamalas. Anya nga rod tinamnamaan na kat saan mo nga rod nga aggagal. Yak man amoy ti dayja akalugaran tayo nanang. Sa bali mo ti kapanunutan na. Tawid ti sang kaibagana. Anya nga rod ti maaramidan da. Kat dakkel mo ti gastos ni Mari Flora, idi na ospital nila kay na.
Naimbag abigat yo, Auntie Flora. Kasta mo kang ka ay da ka anakan. Agtugaw ka ta agkapita pay. Nagkapi akon ije balay, Auntie. Umay ko lang sa ludsudan no matuloy ni Kasinsin Rico. Matuloy ijay. Matuloy ang maki-construction. Ururayan ngamin nila kay ko ije balay. No kasta, nakitulag gayam. Wen ka no, Auntie. Ngam di na matansong batan ti awag nila kay ko itay. Iso nga imaya ko na. Ada mo gayam nakitulagan na. Ngam no apay adi mo agreeng itinasapa. Riingan nyo man, Auntie. Tapno amumi no interesado nga tawon no saanan. Mabit lang nga raw tariingak ti kasinsin mo kaanakan. Rico! Rico! Oh, Rico! Inanang mag, disturbo ay di pa natulog. Ada ni Aida ije salas, kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw, may papanitan niya nanang. Nakitulag ka kanumit ang maki-construction. Ay, ha? Ayuwan. Kahit anya pa'y laang ter aramidam, apay adi ka tumakder dita. Ibagayaw nga sa anak amapan. Ay nawaw, makitultulag ka, ita, ibagam asaan ka amapan. Iyaw awan mo tipadam ataaw. Abay nalakayat ang konstruksyon man. Awan tinala ka at trabaho, Rico. Kita am ni Dumeng. Agpatakderan iti balay na. Sika ngay Mike. Basulyo ko ni tatang Di nak ikumparay di day adumeng. Gameng, nalawat itawid na day. Ta, basol mi pay gayam ita. Basulyaw, tawan mo't ipatawid yo agardinag. Tapno addamot pagkwartak. Limbag ni pari dumeng tanalawat ti daga dagiti dadakkel na. Di mo't imbagak keng ka ana ilako ti dagamay idi na ospital day di tatang mau. Oran niya pa iti bagbagayaw. Basulyo latta. Kumusta ka mutan, Marie Flora? Italaang manan anak ka umay ka. Maestresa nga ron Mari Marta. Ay nawaw, anya launay ti paka-estresam. Di anak ko amare. Da kami meten aparintis na ti pabasulan na. Aywan, basulyo ka no apay nga agmamalas, Maray. Awan ngamin maipatawid mi adaga keng kuana. Wala ngam saan mo't anasaya at ada kayo ti rason na. No awan maipatawid yo adaga, mabalin mo't nga agabang itimulaan. Tiyak amo no anyamat ti kapanunutan ti anak ko, Maray. Amo na mo't siguro ti may papan iti sakit day di tatang na. Amo na, Maray, ngam agbirok latta iti tawid. Sado na kiidin at idaduma, Maray. Madlaw mo ngamin adi na kayat ti agtrabaho. Ipaabang da Simeon ti talon da. No kayat mau, abangam day jeta mulaam. Oho, Ay nawaw, sayang day jay. Nalakalaang ti abang, adapay danumnan. jak kayat nanang. Kunak man, no kayat mo ti agarden. No gardinak day. Isupay di abang nga paggastusak. Kapag rugrugyam no ada ka si ti apaw kat agswerte ka, mabalin mo't agumatang ka itibukod mo adaga. Jak kayat nanang. Awan pagbayad ko iti abang. Isu nga raw nga agmula ka. Jak kayat ti makautang. Kahit kastalata nga raw dan, kasano ngay numatayak, kasano kalaangan. Mayat ti kaos mo, pari Rico. Nagpasintro pari Dumeng. At dakano ti kaluklukat nga inuman iti sintro kay. Ha? Ay, uwan. Inuman di ka lugaran tayo. Agpulas kay deng, tagkuyog tatamapanta. Ha? Sana mabalin pare. Kas makita man, ado ti trabaho nga gururay. San adakas no ginjoy ka may turas agpaminsan pare. Tapno san at trabaho ka na yung ti sangsangwang. Pasensya kan pare ha. Ngam sa anak mahilig iti kakasta. Agtrabaho aklatan tapno saan asayang ti oras ko. Ay nawaw, san amasayang ti oras mo no sumurot ka kanya-kanya? Sigalatan di mapan pare. Uraan niya pa iti bagbagam. Sa anak ka sumurot ken ka. Okay, antakin ka na kita. Kita lang tasan anasaya at no trabaho ka na ayaw, hindi ti panunot mo, paray.
Sa dino tinaggapuam, Rikaw. Ija sintro nga raw nanang. Talaga ka di akas na tibiyag akayat mau. Talaga nga awan arapaap mau para itibiyag mau. Awan mo't nga rin mamulaan nanang. Anya kay laki din na ya. Ado ti mamulaan dita no na diskarte ka laang. Kasano kumamot ka awan mo impatawid yung kinitatang kanya kadaga. No awan ti ipatawid mi adaga. Kasdamitan. Agsarut-sarut kamitan. Naimbag pa iti dagduma dita. Nalawat ti dagata. Ay naapaw. Nagrigat kalaki din ay akasarsarita. Maibus man ng tibagas takit awan pa'y ti kunam amakitang dan ka. Ni, nakasapsapa kayo mat, Auntie Flora. Sa dino ti papanan nyo. At kolekta akmanen iti scrap ata isupay nga ilakok kaanakan. Dandani maibusin ti bagas may kat awan manen ti maigatang. Ni Rico ngay, Ante. 5 atawunan ti napalabas ngam aging gaita. Awan latang mo nagbaliwan na. Da kami lataken angkel mo ti pabasulan na no apay akas deti nagbanagan na. Ay, una yan ni Kasinsin. Awan ano kastalaang. Anya ngay ti pagbanagan na. Jak amaw kaanakan. No kayat yung, Ante. Saklatan ti pakitang danan nyo. Ado ngamin ti trabaho. Jakon masango dagiti masetas ko. Tabi si ak iti live selling ko. Uray dagiti sidlings alako. Awanan. Ay wun kay kayat kumanan kaanakan. Isurum laang no anya ti aramidang. Mala, mabit lang nga rod, Ante. Isalapay ko pa'y dagiti badome. Sumra kayo latan, tagkapi kayo. Makapabisin mo, gayam di maturaw. Ay nawa. Nanang! Woo! Nanang! Ay, napay nga. Saan mo ito na sumumbat ni Nanang? Tinasaya. Agdiretso ak iti kusina. Napay nga kastaw. Awa mo naluto ang makan. Nanang! Woo! Nanang! Sa dino tayan nyo, aya! Apay mo tadi ka nagluto! Ha? Ako magayam ti chinilas na titaw. At ang samag na panan na. Amangan ko nakit kita yun ni Nanang kaw, Nana Marta. Ay, jakam mo ah. Saan ka di nga imay dito balayaw? Awan mo't nga imay. Apay kaday. Awan mga minan ni balay tayo mariinga. Apay, di mo kabailan ti agbyag nga awan ti tulong ni Nanang mo. Agsalsalud-sudak laang Nana. Iti kasta nga edad mo, kat kabailam kumamutan ti tumakder iti bukod mo asaka. Saan amabalin ani Nanang mo tinamnamaem? Nung nagagadalaan kinitatang iday, no adda kumamot tinalawa dagada. Di mayat ko ma, sana nga agrigat ita. Ay nawaw, Huston Rico, di mo pabasulan dagiti dadakkel mo. No kayat mo arumang ay tibiyag mo, agtrabaho ka. Saan anasaya at apabasulom dana ng kantatang mo? Anya ti ekspektaram kat sadot kamot amay sa. At pakada akaon ay da kaanakan. Mangan kayo pa'y, Ante. Saanan kaanakan? Nakababain mo kang ka. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainan nyo, Ante. Mangan kay kit din, tapno day talaangan maturog ti aramiden nyo no agawid kayo. Saan ka di na ibagayo kanyak nga awanin bagasyo? Awanan nga agpaysaw. Gumatangak kuma iti siya nga kilo di ta store. No siya klaang, ikanyo ni Rico iti pagnakman na, Ante. Tapno saan amarwam day di atao. Ay win anya. Mangan kayon dito'y balay. Iti kasta, sursurwan na ti agdiskarte iti lamutin na no awanan ti iyawid yung. Naggapan nyo man ang Nanang. Apay nga italahan nga nag-ahawid kayaw. Di talaang. Ay nawaw. Sa dino ka dita? Awampay ko na yung agluto kayo, magsakba pumanaw kayo. Awam mo nga ron maisaang. Di yung impadas, di mutang dita staw. Ay nawaw. Di dan agpautang ta saan tayo akabaulan abayadan adagos. Kasano nga rodon dahin ta? No siya, maturog akon. Ay nawaw.
Saan kayo amangan? Saan kayo mabisay? Nabanugak, kaya't konti aginana. No kayat mo timangan, agdiskarte ka mo. Ah, ay nawa. Adda akmanain ka anakan. Anya ti ipaaramid mo kanyak. Resdeyo ita, Auntie Flora. Ay nawaw, pagtrabahon naklatan, tapno adamanan pakipanganak. Mangan kayo latta dito'y balay, Auntie. At damot na luto amakan. No kaya't yung tagbuya, iyon nyo latta day ta TV. Saanan? May mayat lata, ano ada ipaaramid mo? Agresday kayo mat, Auntie. At damot kwartayo kanyakit. Saan nyo pa'y mat asiningir titangdan nyo? Bay ampay laang ditata maornong. Ang mga no alaak makita ni Ricaw. Sigurado apagintirisan namanan. Ang mumuday di akasinsin mo. Sumrag kayo nga rodan, tamangan kayo, Auntie. Kalkalpas ko lang itay. Da kayo matanti makaamo nga agao iti kanan nyo. Nakita ka nagturong ni nanang diti balayaw kasinsin Aida. Wan, adda ni Auntie Flora dito'y. Apay ka de. Una, tadi na mo amo ti responsibilidad na iti balay may. Ay nawaw. Anya a responsibilidad ti bagbagam mo. Di na mo pagan ano taglutaw. Na, agluto kamot ngamin iti kanam. Awang mga rumay lutaw. Kasano mga mindananang kantatang. Awang may patawid daga kanyak. Ay sardengan nakman kasinsin. Saan aday tatawid ti sangkay bagam? Pundo may. Basol tananang kantatang. Nakapay akastoy ti mapaspasamak ita. Basol ta nakapay nga agri-gri ka ta. Nagta ko mamin patawid da, di may ko ma. Talaga laang asadot ka. Iso nga aging ka itakot agrigrigat ka. Di mo pa basulan dagiti dadakkel mo. Ngamin, kabailang matagtrabaho. No kayat mo nga agprogreso ti biyag mo, aggagat ka. Ha? Agpada talaang nga awan tawid na. Ngam saan arasunday tatapno agsadot-sadot ka. Ikarigatam ket diti agtrabaho, tapno rumang ay matibiyag mo. Amangan ko na kung ipaabang nyo di talon nyo, iji abagatan, Nana Marta. Apay ko ba? Kaya't ko mga abangan. Ay no kayat mo nga abangan, mabalin latamag. Ngam utangak pa ilang ti abang na. Awan pa yung kami pagbayad ka. Agbiro ak pa iti mabaling kong apagutangan. Ay wala, maawatak mo't kitday. Mala, umay kanto dito'y balay inton bigat. Tay soro ni Duming timulaam. Areglado na na. Agyaman klaunay. Nakasapsapa ka matriko kasinsin sa dino ti papanam. Agsibugak manan kasinsay. No kasta, minulaamon ti inabangam adaga na Marta? Wan, kasinsay. Naimbag man ta napanunot mo ti kasta. Kapilitan ata, umutan ti may saang. No da tayo nga awan tawid na, talaga ang masapul nga agagat tayo. Saan aga po taawan impatawid dagiti dadakkel tayo, kat agsadot-sadot tayo meten. Ti asenso tayo, kat adda iti bukod tayo nga ima, kasinsin. Anya dyan nadamag ko, pare Rico. Gatang kanumat ti daga ni Tata Leo, ijelaod. Un paray, No kasta, dakkel mo't tinaglakwam itinatang. saktulaan paray. Mayat na ita, pare. At least, saan kan nga agabang. At damat din mulaam. Purnong ko iti lima tawon, tinggatang ko paray. Congrats, pare. Pudno dya kunada. Ora awan ti tawid mo. No nagagat ka, gan nadiskarte ka, dakkel ti tsansang agbaligi ka. Congrats, kasinsin. Ha? Nadamag ko aginatang mo ti daga ni Tata Leo. Ha? Layjay ka day. Un kasinsay. Ginatang ka tapno ang daman mo, mula ah. Una, tapno saan ka magastusan iti abang? Pudno law na itan ako ng kasinsay. Gastos mo lang, nagpaisaw mo abang ta ka na ayaw. Una, uray awan impatawid ni Auntie Flora kan ka, at damot ten bukod mo adaga. Talaga agagat ti kasapulan kasinsin. Kain, masapol analaing kang agplanaw. Una,
Masapul ang nalaing kamutlaang nga agplano, tapno saan ang masayang ti kwarta ang nagbanugam. Ay, nawaw! Di mo namnamaan ti ipatawid ti dadakkel mo. Agagat kakit di, tapno maragpat mo, dagiti arapaap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagkapwang marijuana. Iji barangay hall maray, napanak na ngala iti istab. Si Kangay, ada istab mo para iti ayuda nga iwaras ti barangay. Un mare, adda na alak ng may salaang. Uray siyak nga rod maray. Iyala ako manilakay ko ngam saan kanumot amabalin. Uray siyak mo't mare. Sayang. Anya nga ta, no. Ay nawaw, no anya mare. Adda na panunot kong aramidon ta maray. Anya ngay day ta na panunot mo mare. Maamuam to maray. Agkuyog ta nga agpasintro inton Martes. Sayang ti ayuda nga iwaras dano saggay salaang ti maawat ta maray. Nang idulinam iti istab nga inted ti barangay lakay. Ay nawang, inton Bernis pa yung mga iwaras dagi dyan. Amok Apay nga rot asal salud-sudon ti istab. kasapulak nga road. An-an umay. Basta kasapulak. Saludsud ngamin amin. Imbagak lang nga ruden a kasapulak. Kita kami ti drawer, atay jay. Agyamanak. No an-anum ngamin day nga istab Basta ada pangusarak. Saan ang masapul a saludsudem no anya. Inwara sumut gaya man ti istab kadagiti kalugaran tayaw, Mario, anak kaw. Nalpasan na nang, hindi pa lang Lunis. Isuma ngamin tibilin ni Kapitan. Apa na saludsod niya? Naikan ka di amin. Wala nang, one per household, nga madati sobra. Iso nga inted mi kadagiti talaga nga kasapulan. Nasaya at mat nga rudno kasta tapno awan agriri. No bilang man tadalat at agriri, mabalin mo't nga agdiritsyuda di barangay hall, tapno maipalawag mi iti personal kadakwada. May mayat manen ati kasta. No daduma ka narigat ang makaawat dagiti kalugaran tayaw. Nang runa pa'y no ayuda ti saritaan. Naku na ayo pa hinanang. Kita ang maray. Nalpasan. Naipaserox kumatlaangan ti istab. Maasarak iti dayji asuling. Di kayat nga isirox ti istab. Ay nawaw, apay kanukot bayadan tamat. Di na kanu kayat ta ang mga nuong tan ni Kapitan. Naimbaglaangan ta imanugot ni Nanay Yuli ang mga isirox. Manungay ta impaserox mo mare. Ado da ito'y Pagguduan ta mare, ta ipila ta inton Biyernes. Okay mare. Saan ka di amadlaw na iserox laang? Saan mo't mare? Kita akit agkakarupa da. Ay wala niya. No salod-sudin da no apay nga ado ti istab ta. Ibaga talatan nga impaw it dati daduma. Un mare, kasta ti aramiden ta. Sayang mat. Libre ko naman. Day talaangan agpila ti maaramid. Naku nampay mare, saan mat siguro ani Kapitan ti mangiwaras? Saan damot siguro amadlawan niya? Saan ani Kapitan ti mangiwaras mare? Kano ado tayo nga agpila? Saan da amadlaw?
Biyernes ita. Ipila yu ti istab tayo, wana bakit? Wan, amok daytan. Ada ka dilakad mo. Ado ti trabaho ki Jagarden. Apay ka day? Awan makiday, nasaludsod ko laang. Agawid ka mo't ladagos numalpas ti pila yu Tatulungan na kiti trabaho. Wan ano, malpas kami adagos. Ay nawa. Sungaro da masapsapa ka. Tapno si ti umuna iti pila. Anyat orasan, ang mga no adumat ti nakapila ijay. Sumurot kanto iti Jagarden, numaalam ti ayuda. Supay mo ti maitulong mo kanyak. Alawanan, boss! Atigdog pa'y ang gayam ti pila. Un nga rod, Maray. Gusto mo kidi tapno mabannog dagiti mangiwarwaras. Saan damat siguro ang makadlawan niya, Maray? Adumat ti tao, mare. Imposible mat ano madlaw da. Sa bagay, sigurado ang nabambanugan dagita. Dakkel ti posibilidad na ang makalusot ta. Libre ko naman. Dakkel at tipigta no ado ti mayawid tang ayuda, Mare. Adda pa'y cash gift anayon na. No maalat at ti ayuda ta. Agpasalon ta, mare. Unang, agpa-cutics ta. Kan agpakulay ta itibo. Nabayag matan day di na udi ang nagpamanicure ta, mare. Nangaron, Mare. Mano abulan mo tin tinapalabas. Iso aditan sayangan day ti agundaway, mare. Iji bangir ti pagpilaam. Tat dituyak met, mare. Agsina ta, tapno saan amadlaw dagiti mangiwarwaras. Kaya't nakanumat ang makasarita, kagawad. Wen, agtugaw ka. Ada ka di basol ko, kagawad. Nagpila akla ang matpara iti ayuda. Nangalaan nyo iti peke nga istabyo. Ay nawaw, piki nga istab. Wen, Ay nawaw, nadlaw dagayam. ado ti istab nga impilam nga may salaang ti original ijay. Diyad duma, peke. Apay adi ka makasungbat. Ipagarupyo siguro ang makalusot kayo niya. Saan apiki ti istab mi, kagawad? Aday tanay, tinangam. San lang ada kayo tinangipila iti peking istab? Ado kayo. Kastoy ti original nga istab nga inwaras mi. Adda ti pirma iti likod na. Kitam ti istab mo. Day tamat tinaawat mi nga istab, kagawad. Ay. Pangaasiyo to sa lasyak ti luklukwan nyo. Amo ka. Inpasirok siyo da kita nga istab. Kinabuakaw ti kastang aramid. Kasanungay day tamare. Di addan record ta iji barangay hall. Addan amare. Ay, nakababain launay, Mare. Kunaklaki, di no makalusot ta. Nakitak ti post dagiti kalugaran tayo. Kat ti peke nga istab ti pagsasaritaan da, Mare. Makapaasar mo, mare. Sayang laang ti bannog taan ng ipila. May salaang mat nga istab ti inawat da. Naku nampay. Awanan Cutics no more. Anyangay nga rod, natikluta mo't adagos. Dakkel ko mati posibilidad ang makalusot. Taawan ti master's list na. Ngam nadlaw da pailaang nga awan ti pirma. Ado tayo kanuan ang ipila iti piki nga istab, mare. Numaamuan nila kay kuti maipapan iti daytoy abanag. Awanan sigurado nga ungtan na. Uray siyak mo't amare. Inramandak pa yan. Apay ngay asyak ti pabasulam, kat desisyon tamat daytoy adwa, mare. Apay nga talangan nagawid ka bakit? Hay nawaw, atidog nga rod ti pila. Napudot man ti ulom kat kasangsangput mo laang. Makapaasar mo nga min dagita at tao. Asino? Basta adda. Di mo nga rin ipagano asino. Ayun gaya, nadamag mo ka di ti isyo may papan iti ayudang inwaras ta. Apay ka no. Adda ka no tinangipilay ti peking nga stab. Naimbaglangan, tanabisto dadagos. Aya. Di da amot makontento. Una yan, dagiti buwakaw at tao. Ti kayat da siguro kat isudalaan ti makaraman iti ayuda. Anyat ko na, Mario, anak ka. Dagiti kalugaran tayo at ida amot makontento, ananang. Ay nawaw, apay maut. Agasam man, taad da ti peking istab da. Anya, Naimbaglangan na, tanadlaw dagiti mangiwarwaras. saan nyo ka di apinirmaan ti original nga istab? Adda ti pirma ni Kapitan. Ngam naturod dalat tamon.
Impagarup da siguro ang makalusot da taado ti tao. Ni Juana ti maysa, duwada iti gayim na. Ay nawaw, one stab per household nga road. Apay akas tapay laang matinaramid na. Amuyo na nanang. Buwakaw da nga ron. Kaya't dati makaado. Naimbangal daw mo, lumabasak pa'y. Papansin bakit? Na, apay akas tamad tanti pa nagsasaumwa na balasang ka. Di nakasarsarita, taging ga ita kat maditimod ko. Ay nawaw, ti ayuda kan peking nga stab ka de ti makagapaw. Awanan bibiyang yaw. Ay nawaw, naikan kayo mo't iti original nga stab. No awan na saya at nga ibagayo, lumabas kay latan. Anya, Di yu dadaulan ti aldaw ko. Diyak kayat ti mabadrip abigbigatan. kasaritam tuman ni Juana, Mario anak ko. May papanita niyo, nanang. May papan iti ayuda ah. Ay nawo, makalawas mo tin tinapalabas ah. Saan da pa'y nga rod anak ka move on? Kasanumat anay bagayo at ita pa nakamove on? Wan atakus ko sila pan nakit din da Juana. Anya? Kasaritam taw. Diyak kayat ti mairamraman iti dayta nga isyo ko naktumag. Awan ti amok may papan iti dayta nga ayuda. Ken peke nga istab. Ngam no apay ako sila pan nakmet ti nakasjay. Pangaasim ah, tadi mo iramraman ni nanang ko. Asino mat tinang ibagakang ka nga inraman ko ni Nana Perla? Kusko sila pam kanumat ni nanang. Ay nawaw, awan amok dita kagawad. Saan ko mga agsakit tinakam yo no nabisto ti kalukwan nyo? Naimbaglangan na, tanaanos ni kapitan. Saan da kayo nga imbabayin? Alawanan, da kayon ti hustaw. Apay, anya ko mati makagapo nga agreklamo kayo. Nagbalin kami mo't apatas ah. Oho! Wano, talaga adiyo ammo ti makontento. Iso akas ta ti ugalyan nyo. Saan alasaya ti gasta? No adda ti ayuda, pagbibingayan tayo nga agkakabaranggayan. Saan kayo nga agbalin na buwakaw? Makapaasar man day di akagawad Mario Mari. Apay ni kagawad Mario Mare. Anya kumapay, sinirmunan dakmanen a. No kasta, sinirmunan na kamay. Uy, makaparurud nga rod. Oray siya, Mare. Sinirmunan da mo ilang. Saan kay nga agbalin abwakaw ko na nakiiding? Kasta mo lang timbaga na kanyak Mari. Naimbagla ang atasaan anang ngagdila kay ko. Kunaklakit din o dagiti kalugaran tayo lang, ti buwakaw. Buwakaw mat nga ibagbagam si ka, Cesar. Ay nawa, di ka gindidiam mo. Amukon ti kalukwam. Anya? May saka mo gayam kadagiti nangipilan niya. May saka mo kadagiti nangipilay ti peking stab. Ay, kuwala kay. Di kan makapaglibak. Tanangag ko kada kayo ti pagsasaritaan da kagawad Mariaw. Kunaklaki din nunalpas day nga isyo. San anasayati kasi nga naramid yaw? Nakababayin launay. Husto na, nauma akon iti sermon. Saan mutten amalmalpas day ta sermon. Awanan, nagbalinin na dakkel nga isyo dahi ta peke nga stab. Na apay manen. Isumot man ang trending dito lugar tayo. Ay, talaga bakaw dagita akalugaran. Saan mo't na malmalpas day nga isyo? Una, tati tunggal may sakit ipagarup na matin analaing. Masapul sa mo't ngagsasarita kayo kada kapitan. Uray siyak ngamin kat mairamramanak. Siyak mo't tiguraan dagita abwakaw. Gaputa kagawad ka nga anak ko. Payabanto kano ida ni Kapitan Nanang. Usto tapno masulbaran day ta aparikaw. Kan tapno saan mairamraman dagiti inosente. Una nang, Kaanaw ngagsasarita kayaw. ito no mailawas Nanang. Urayan mila ang tibagan ni Kapitan. Ustungot lang, numasirmunan dagita abwakaw, tapno didan tuman ulitin ang tinaramid na. Naimbaglangan ta nasalaw kayo dito dalan, Regina. Apay ka di kagawad. Agsasango tayo kada Kapitan ni Barangay Hall Inton Martes. Ay nawaw, apay ka no. Wana, tasan mo to na malmalpas ti isyo? Awan ang mumi di na kagawad. Kumay kayon to itigayem mo. Ay nawaw, nagululi makakmatan kagawad.
Amin nga dati peking nga stab na kat papayaban ni Kapitan. Ay nawaw, apay akas tamot din ngay kagawad. May mayat mutlaeng numapagsasaritaan ti parikot tapno masulbaran. Anya nga iti saludsudon ni Kapitan Ijay, kagawad. Ito ti jakam mo. Basta agsagana kayo. Ibagam kan Juana agayem mo. Tapno ammo naman. Una yun ti kastoy ang nagbanagan ta, Mare. Wan nga rod, Mare. Para laang iti ayuda kan peke nga istab, maibabain tamutin. No apay ngamin amasapul asumango tayo kini Kapitan. Isumot tibilin ni kagawad Marayo. Anya nga iti ibagata ken Kapitan. Ibagatalatan at ipudno, Mare. Siguradong agungot dayjay. Saan tamot laangan ang makapaglibak? Tamo na mutin ti may papan iti peke nga istab, Mare. No aglibak ta, ang mga nukarkaro ang makaungot dayjay. Agawi daksan, Mare. Kasla nakababain mo't. Ay no, adata dito yun, Mare. Nakababain nga road. Nakababain, nga masapul asangon ta ti bunga ti kalukwan ta, Mare. Nagbalintan to mga amin abwakaw. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan, makontento ka itinaawat mo. Di ka agbalin abwakaw, tapno addamat maramanan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat umay mo ibaga pare pelo. Agsyat tayo manayin, pare Alan. Ijay, Ay nawa, sa dino kumapay. Hindi balay maninaan. amangan no agungot ni bakit ko pare. Ay nawa, aping agpandir ka kininita. Kit kalibin mo laang mo teta. San kayo pa'y mo't anak kasal? Ha? Di may palubos aparitan na ka, pare. Di ka agpaabak ah. Kasanulangan no. Basta, urayin ka di balayin ton malam. Siya kung ti makaamoy ta arak ang pulutan ta. Inton bigat latan ti malam mare. Kalpasan ti trabaho tayo. Tapno makapagrasuna. Nakitak dayjay, Alan. Ha? Ay nawaw. Nakitam dan niya. Kinasarita na ka dayjay apilong. Anya manan timbaganakan ka? Inawis na ka manan? Ano saan mo at bakit? Ay di nakman ulbudan si ka? Pudno ti bagbagakan niya. At daking ka numamati ka uno saan. Basta siya, pudno ti bagbagak. Sigurado lang. Saan ati barkada kan bisyo ti adda iti utak mo kung naktumot? Wen, amok daytan. Saan amasapol nga ulit-ulitan? Mala, si kapay man nga rod ti agluto iti pangrabyanta. Ne, apay nga siya. Adda ka mat. Na, day off mo ita. Saan ka de? Ngala, wanan. Agluto akong tapno awan ti ado asaom. Anyat at arami idam dito'y balay, ninita. Dituyak pa'y man amaturog nanang. Ay nawaw, ada ka diti di yung nakinaawatan ken Alan. Saan pa'y nga rod anagawid katrabiin nanang? Ang mga no nag-overtime da. Imposible nanang. Nagiinom lakit di dagijay. Kunakman no insardeng na ti panagin inom na. Saan pa'y anagnakam, dandan ni maustel iti kaiinom na iday. Hay, amo pa'y iti day dyan tao. Nuan niya ti imbaga ti gayim na anabisyo. Kat isumot ti aramidon na. Anya,
Nalaka ang ma-impluensya ang dayjay nanang. Ay nawaw, narigat mo ti kasta. Napatpatagpay gayam ti bisyo kan barkada na ngam iti sika. Ay, nakunayo pa'y nanang. Kasanulaangan numaadaan kaminton iti anak. Ay, siyakton ati marigatan. Pare, Pilo, agawid ahon. Sigurado ang guro na yan nininitay dyan balay. Ay nawaw, kag-overnight tayo pare. Oh, apanak mo sana kagawin. Pare, Hindi, agrason ka pare. oh, anya ngay, ti iba ka kinukuhanan, no? Ag saludsod, pare. Ay, mabit lang pare. Tagpanaw na ta. Pare, nakabutbutang dahil siya, no, makaungat. Amon, pare. Iba ka ngayon tugot na kanibaw si Manila. Tada yung delivery yun. Ha? Sigurado nga dumanan ti follow-up question na, pare. Di, agin uungit ka pare. Tapno ang butay. Ha? Ay, wala niya. Hasta talamita pare. Diskarte lang, galing. Awan makalapay, no kaya tayo tayong siya. No kasapulang agrason ka. Alamita, pare. Sa dino tinagturugam idirabi si kalalaki, ha? Nag-overtime kami. Anya? Pudno ti bagbaga. Intugot nak ni Boss si Manila. Ada in deliver me. Oo, saan man asyak ti ululbudam si kaalan? Nairuam kamatan nga gululbuda. Ay, nawa. Saan ka gululbud dinita, ha? Pudno ti bagbaga. Ha? Agong ungat ka? Kasalumad namin. Kaslo ulbud na tao iti panagkita yun. Ibagbag lang arutin ti pudno. Di na pa'y lapat yan. Anyat kayat siyo amang nagkaya. Amok dagitan nga istalyo. Agin uungat kayo tapno agbutang kami. Apay, di ka mabutang. Di ka mabutang no maaksidente ka manan, ah? Nalipatam ka di adandani ka maustal iti kaiinom mo day, ah? Ha? Makamu ka man lang dita. Uwa. Ay, no! Agsubli ka dito! Kasarsarita ka ba yan? Ngam pumanaw ka matan! Ayan! Si ka magayam ti sarsarunuak ni Nita. Ni, si Kamat Gayam Olive. Kumusta ka matan? Okay laang, busy iti trabaho. Si Kangay, kumusta kayo iti kasinsin ko? Ay nawaw, apay nga agsin na ay Kangay. Masansan nga ro ti panagapam eh. Anyat pagapapaan nyo aya. Ti bisyo ken barkada na ah. Kanayon mo't tin amarabyan nga agawid. No daduma, agsapa pa yan ti panagawid na. Ay nawaw, kunak man no insardeng na ti panagin inom na. Ay nakunkuna na laang dayjay. Ti kunana kat nagbalbaliw kanumatan. Ulbud na laang dayjay Olive. No ayaban ti gayem na, sumurot adagos. Sungbatan nakto pa yan ita. Anya? Sugsug nga min ni Pilo agayem na. Daytoy met alan, may samot nga uto-uto. Umayak man, Auntie Susan. Agtugaw ka, balasan ka. Agyaman naklaunay, Ante. Anyat masapol mo, Olive. Awan mat kidi. Kaya't ko lang ti makiinistorya kada kayo. Naranaak ngamin nininita edi na minsan. Kat naibaga na amasansan ti panagapadakin kasinsin-alan. Ay nawaw, anyat pagapapaan da. Ti bisyo kan barkada ti anak yo, Ante. Anya, kunak man no insardeng nan ti panagin inom na. Saan kanumot, Ante? No ayaban dagiti gagayem na kat mapan kano adagos. Ay nawaw, awan mo't manaknakam da dya tao. Danda nila nga ruden natay iti kaiinom na idi. Ita, ulitin naman ang. Day tangarod, Ante. Di na panunutan at ikabalay na ti kaasin o maaksidente manan. Ay naapaw, urayan nan samot amabaldadaw sa agnakaw. Pag nga asim man alan, Ay, nawa. Apay ka dinanang. Anyat basol ko, aya. agsingsingput ka kumamutan ah. Ne, awan mo dagas ka raramidag. Di ko nam ide kat insardeng mon ti panagin inom mo iti arak. Eh, gatuan mo
Anya nga raw jay indanon da kanyak. Irasonam kanu pa yun ni bakit mo. Asino mo't tinakadamagan nyo iti dayta nanang? Nakasaritak a mismo ni Ninita. Saan nga amin nga ibaga ti barkadam ket aramidem. No maaksidente ka nga idita. Saan mo't siguro nanang? Ay pangasima, huston ti arak. Huston ti barkada. Isag paminsan laang mo't nanang. No kayat mo tinaragsak abiyag. Huston ti arak ken barkada. Makigayom ka kadagiti tattao amang iturungken ka itinapintas adalan. Saan ket adagiti tattao amang yaw awan ken ka. Arak mo tinwar mo pare Pilo. Siyat manin aparay. Anya? Apay, kabuteng mo ni Ninita. Sana kasta pare? Sana takas taginjoy para anan. San amaawatan ni Ninita reyta. Pariko na mo't na. Ha? Agtukaw ka kiting. Tamangirwala kiti pulutan ta pare. Di ka madanagan. Tano ayatin na ka ni Ninita. Sana makiwin na suwas day jay. Nakabutbutang pare. Agpanunutan tumanay ni tirason mo kinkwa na pare. Di ka madanagan. Tatulungan kang agpanunog. No kastamit la ka na yon, nasaysaya atin no agwin na swas talaangan alan. Na, kaibagbagak laang nga daing paaramid ni Buskanyak. Nauma akon iti kasta pa nagrasrason mo. Ay nawaw, di ka kadimakaw-awat mag. Nagregat ka lagi din nakasarsarita. Ha? Saan asyak ti ulul-budam ta nakasaritak tibos mo? Anya? Anya? Haha, naklaat ka? Ipagarap mo siguro nga agul-uli makaklangan niya. Ninita, saan gumamata kasta? Di ko nam katlikli ka mon ti arak. Ngaman niya nga ita. Awanan, na-impluensyaan na kamanin dayjay apilo. Dayjay apilo ti mangyaw awan ken ka kunak tumet. Sana po doon ta. No ibaga ni pilo nga inumam tisbong, aramidam siguro niya. Unay ka, Ninita. Tila ibagbagamot. Ala, ni pilong ti asawaam. Ya. Agden na kay kitdin. Isumat ti priority. No adde ibaga na, agtungpal ka adagaws. Talaga di ka agpampanunot alan. Na, Swertem kumaken Ninita. Ngaman niya tinaramin mo. tapno ibaga kada kayo nanang. Saan asyak tinakiwin na suwas kang kuana? Iso tinakiwin na suwas kanya. Wan pati mo ngamin ibagbaga ni Pilo agayem mo ti patpatyam. No anya ti ibaga na kat aramidem mo't adagos. Kaslay sumatan ti asawam. Saan mo't ananang? Da kayo kidimot. Iso ana uma ni Ninita, takasta ka. Ala, ni Pilo ti asawa umaon. Saan akon nga agsubli ijay nanang? Ay nawaw, kasano ngay ti plano yu akalay siya. Awanan, di yun namnamaan nga adda mapasamak akalay sa itinagbaetan mi kin ni Alan. No kayat na, di uray ti barkada na langan ti asawaan na. Isuma nga ro ti priority na. Adya, Ay nananang, nakabot-butang ti makiasawa iti lalaki ang nalaka ang maimpluensyaan iti barkada na. Sakit ti ulo laang date na. ada kang kadayta ah. Baybayan tayon. Saan laang mat nga iso ti lalaki dito'y lubong? No di na ipangag ti maibagbagakan kwa na. Basol na matin aday ta. Anya ginadamag ko, auntie. Makiasawa ka numatan ni Ninita. Wan, makiasawa ka no. Asino nga ti pakiasawaan na. Ni Tito nga ex-OFW. Aya, Wan, balasan ko. Nagasat day ti tunggal maysa. Ta saan amam Marta, kan saan anabarkada ni Tito. Amuna ti priority na. aywan saan akas iti daduma dita. No anya ti ibaga ti barkada da, oray pakadaksan da, aramiden dalatta. In short, uto-utuda. Di dagpampanuno. Anya di pagsarsaritahan nyo kung kasinsin Olive itay nanang? Ninenita nga ex mo. Makiasawa mo't gaya man. Anya? Makitam day ta. Gapot ta sabali ti priority. Ikasaran ti sabali ni Ninita.
Makatawan laang sipod na kiwin na suwas kanyak. Kasta talaga. Sino ti mangikalay sa kenkwana? Ni tito nga ex-abroad. Anya? Kat si kang ay mat, kastamlatan. Mapmapanon titawon, ngum awan lata nagbaliwang. Bagbagay mo tabistida, makasinsin. Di ka mapan iti ayan daninita. No kasta? Ijay ti papanan nyo ken nanang? Wen, mapan kami makipangan. Saan ka ding imbaga ni Auntie Susan kang ka? Enjoy lata. Si Kangay, sa dino ti papanam, iti ayan man ang tigayem mo? Ay nakasinsin, agpanunot ka na imbag. Anyat kaya't mo asawon kasinsin. Uston ti arak kan barkada. Saan nga amin nga ibaga ni Pilo kat arami demot. Tano kastalaeng, awan Sika ti mayaw awan iti udi na. Kukwam to ti umapapal. Amangan ko nakno dito'y tinagturungan ni Tito, nanang. Awan ni Tito dito'y balay. Ada ije garden yaw. Kunak man no rest day na ita. Nagagatlaunay mo nga minta asawam. Nasingpot pa'y ananang. Saan anabisyo? Saan anabarkada? Kan amuna ti priority na. Naimbaglaangan ata inaklon mo. Una, takas makita kat napudnumat jay tao. No awan ti aramidam, mangitulod ka nga ron iti merienda iti garden. Ang mga numabisbisinan day jay. No kasta, ag-migrate kayo mat, pare Pilo. Iti lugar lang ni misis ko, pare. Saan kami nga abroad? Ay, Sika nga, anya mo tundi plano miti biyag mo. diyak pa yung arudan mo, pare. Ay, kat mga sawa ka manin, pare. Kuma, no damanan mailawan. Ngam awan matan, pare. Kasta talaga timbiyag, pare. Lalaingam tagbiraw. At dantaw, pare. No awan diag ba akaklatan, pare. At dakin ka dayta, sige, ang pakada ako. Agimpagi kami pa'y ngamin kin bakit ka. Na yun ay agasat ko, nanang. Dayta tiganabom. Ay nawa, kasalasan dakmot nga nakiti kasta pa nagsasauyo. Anya nga ita, pinanawan na kamutan ni Pilaw. Dayta ngamin. Ninanang mo't. Arakan barkada ti priority ide. Anya nga ita, sika tinayaw awan. Ni Pilaw nangasawa mutan. Kat sika, agbaakan sa mutan. Diyak lagi ti maklon humapasamak ti bagbagayo, nanang. Oray agsangit ka pa'y itidara. Awanon, naladawon day ta pa nagbabawim. Nudimngag ka kumaiti. O di nasaya at kumatinagbanagam. Amangan no adamutan anak yo kan ninita ita. Kasano kuma, katadamot ang asawa na dayjay. Nakiasawa iti sabali. Ta sabali mo ngamin ti impang pangrunam idida kayo pa'y. Nagdagsan ni Tirik na, nanang. Kas na ko nakita yun. Naladawon day ta pa nagbabawim. Inyaw awan nakatitao nga imbilang mo kas gayem mo. Ay, nawaw! Saan adakas ti makibarkada? Ngampiliam ti barkada amang iturungkan ka iti pagsayaatam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! No amok laeng nga iskam day jay. Sa anak ko man ang nag-member. Ay, sayang lang ti kwarta. Nay. Apay mo takas tabarimas. Pang-asiyo man tatang, di da kreng-rengen. Injat orasan. Nakailag ka pilang dita. Apay ka di aya. Ay, no amuyo lang tatang. Yan niya. Ay, di nakpay man kasarsarita tatang. Maditimod ko ita. Ay, kit ibagam ano anya ti makagapaw. Ang mga ndoda maitulong ko king kaanak. Ay, nawaw. Awan maitulong yo tatang. Manungal daw nakasta ka. Jak amo na niya't mapaspasama king ka. Pang-aasiyo ta agulimag kayo pay laang. Nagado ti pampanunutak ita. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Manungal dawan ngawan gaganay gaya banakaw. Ni tatang mo't kasla mga asar. Inyaw, concern lang da tao king ka. Nadadumak hindi gamin matagtagar eh. Makapadanag na tatikasta. Naiskama nga rod tatang. Naiskama. Ya. Ha? Na-scam? Kasanumit na-scam ka? Ayawanin tatang. Jakon maiwithdraw ti kwarta iti online na trabaho. Ha? Nukasta? Nag-member ka gayam iti dayjeng application? Di mo't imba ka king kay day ang makitang dang kalayan. Nalpasan tatang. Pagbababuya lang nga rudan. Kastapay lang matiba kayo. Una yan. Ay, mga kalata. Di mo ibiribirok ti pagsakita man ako. Sa anak nga ruda makapangan. Eh, nga po. Pangaasing. Tadi ka agpatangkain. Di mo ibiribirok ti pagsakitam ko nakmanen. Ado kadagiti kalugaran tayo tinakamissuot ita na nafili. Agsasadot da ata na iskam da. Aga-apa pa yun ti daduma. Wan nga raw, nadamag kumula ang data. Ni ansing ako marek, apapaan kanumetan dagiti inimbita na nga ag-member. Nawanon. Nagbalinon nga isyo da ita. Wan nga raw nana, ado ti kalugaran tayo ana biktima. Oray jay ka anakak mo. At da ijay balay da. Saan mo to na makapangan? Uray asino mat anana, nang runa no dakkel agatad tinapukaw. Nako nampay, balasan ka. Naimbaglaangan ta saan ta nagmiyembraw. Husto ti atap ko nana, iskam at talaga dayjay. Ni Marimar nga ta. Ang mga numay samot kadagiti na iskam. Wan nga rod, isuti may sa amang idijaya iti online job kanyak iti napalabas atawon ket. Barang saan adakkel ati napukaw kan kuana. Adugaan di kalugaran tayo na iskam bakit? Ay nawaw, kaamamom laang lakay. Wen, saan da kanumetan ang ma-withdraw ti kwartada? Awanan shutdown kanumetan ti system. Ay, una yan. Naimbag ko nam ata saan taan nag-invest iti dayjay nga online job lakay. Talaga asan Tawan mo't pangalahaan tayo ti kwarta pag member ta. Ni Marimar akaaruba tayo nga ta. Ang mga lumay samot kadagiti na iskam. Saan ko pa'y nakasarita lakay? Manmanumo nga minarumwar. Ang mga nudakkel mo't tina-iskam kan kwa nakit na stress mo't tan. Saan tayo nga amu alakay? Maamuan tayon to ano ibagana? Ay, una yun na ya. Narigat at talaga talaga ita panawin. Alumot tan, ti scammer. Naimbag abigat yo, tataton yo. Si kamit gayam roda. Naimbagabigat mo bait. Addan sa mo lakat yo. Awan mo't kindeng. Ag-exercise lang da tao. Apay ka ding. Kumusta ako man ni Marimar tata? Apay ni Marimar. Nag-shutdown kanumot ti system ti online job da. Ay wan, may san ni Marimar kadagiti na iskam. Ay, talaga nga aduda tata. Medyo dakkel may tina-scam kin kwa na. Iso day jay, pirme ti stress na. Awanin gaganay gayan na. Kanayon latan na nakailad. San pa yun namangan? Kaasimot tata. Kasi talaga, last money natin in-invest na iti dayjeng application.
Kitsan pa yan nagsubli ti puunan na. Ngamneng, awaneng, nag-shutdown matang. Tatangkin to matulo na. Hindi pa yung ibagbagak nagtrabaho latan. Hindi na kaya. Nainggan yung matan iti isi mani tata. Ungarod, pagadalan tayo tinapasamak. Awan na talaga ti isi. No daman, kaadwan kit iskam. May salata a sardinas mana na file. Tay talaangon tinagbate. Ayun gayam, nakita ka kinasaritam nito nyo itay agsapa. Wan na. Anya nga'y tinagsaritaan niyaw. Ni Marimar na. Medyo dakkel kano tinaiskam kang kwana. Ay nawaw, isumulagayam aman mano arumwar ah. Wan nga rod na. Kanayon kano anakailad. Saan kano pa yan amangan iti stress na. Madi a talaga ti epekto day jay nga online job. No maminsan kat maasyanta kadakwada nana. Ngam no apay mat ngamin ang nagtalot da. Amo magtitatao ita, kayat dati isimanay. Anya nga'y, mais-iskamdan. Naimbag man, tarimwar ka mo ilaangon, Marimar. Ay nawaw, kaslada kayat yung asawa na Nana Feli. Naibaga ni Ruda, medyo dakkel ka no, tinaiskam ka. Anya kumangay ti bibiyang yung may papan iti day tabanag. Nuapay nga may na nagtalag ka. Asino kanumat tinakadamagan ni Roda adakkel tinapukaw kanya? Ni tatang mau, tinangibagakan kwa na. Talaga mo't de di Roda, chismosa. Awan mo't kit ditidakas ngayon baga na. Inistorya na lang kanya, tapagadalan tayo amin tinapasamak. Nasayaat nga rotikas jay, mapan na istoryain iti sabali a tao ana iskamak. Ay na adu kayo mo't anaiskam. Kankas na ko nakitay, awan dakes nga insawang na. Ha, agpakalaing maninday di abamai. Addan to aldaw na day jay. Apay mo't akas jay ti mapan nyo istoryaan tatang. Ha? Saan ang masapol nga istoryaan nyo kadagiti kaarubaan na iskamak tatang? Sinong batak laing mo't sa ludsod da? Ay nawaw, nakababain nga rod. Tapno pagadalan damit laing ah. Nakababain ko naklang nga rodin. Agdinamagan dito'y lugar tayo ang naiskamak. Adu kayo ang nabiktima iti dayding online job anak ko. Ay, makapaasar kayo mo't. May samot na di aroda. Agindadamag, inton kwan, mapan na istoryaan iti sabali a tao. Unay kamit tinanak ko. Siyempre, kaya't damit nga maamuan no niya tinapasamak. Saan ang masapol ang maamuan da amin ang mapaspasamak kanyak tatang? Agkalma ka kadilaing anak ko. Oh, makita day jay a babae. Talaga ang makita na tibirbiro ko na kunaktumat. Isuntumat ti may stress. Saan laang nga itati aldaw? Si kamagayam ti lumabas Marimar. Kumusta ka matan? Awan bibiyang mo. Amok anadagsan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan kumaarasunday ta tapno guraam dagiti tattao iti aglawlaw mo. Ay nawaw, asino ti saan ang maasar iti kasta agalad mo, Roda? Ne, awan amok abasol ko kang ka. Agin di mo ka pa ilang dito. Anya? Amok agin-agin ka lang. Concern ka kanuma. Ngam ti kinapudno na kat katawaan na kon. Saan ko nga aramid ti kastaan niya? Manakibiyang. Ala, aglisi ka man gitadalang ko. Amo kun ti aramida. Tapno ma-stress mat di aroda. Tapno mapadasan na mat ti ma-stress. Agaramidak iti Shopee account ko. Inton kwan, agordera. Amok madkit di ti cellphone number na. Ay nawa, okay ka kadilaing Marimar. Oh, adda kay magayam di tatatang. Okay aklang. Apay kit dinasan. Agsasaw kawit kami na may masam. Kasino ti kasarsaritam? Kasarsaritak nga rod ti bagik tatang. Ay nawa, Dakis nga di. Nek, kita ang anak ko. Ang mga mo na Ay natatang, awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agbalak.
Bakit? Ada ni Onad, Ijerwar. Ay nawaw, anyat ararami din ni unad dito'y balay lakay. Ado ti parcel mo nga i-deliver na. Parcel. Dagiti in-order mo iti online Ni, awan mo ti in-order ko iti online lakay. Adda nga rod bakit? Ado day jay. Rumwar ka tamapan mo kitaan. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak lakay. Awan ti amok nga order ko. Rumwar ka nga rod takasaritam ti delivery rider. Oray kitaan na ti cellphone ko. Sa anak ang mahilig nga agorder iti online. Iso nga rod rumwar ka. Tapno makapagsarita kayo bakit? Kita man no di ka mat ma-stress. Eh, asino ti siri-siri pa may titawa, Maribar? Adaya mo tatang. Sakit kasta ti panagising mo. Naragsakak lang tatang. Ay nawa, Apay ka di aya? nakaskas daw, hindi kasta mapaspasabakin ka, Marimar. Ay natatang, saan adakas ti umisem no naragsak ti tao? Amok day ta. Ngam sa bali nga ro ti isem mo. Kaslasaan ka pa'y anak ka move on iti pan naka-scam mo. Panagkunakit masapul nga agpakita kay ti doktor. Talaga sa anak pa'y anak ka move on tatang. Naragsakak lang. Tamanayunan manen ti ma-stress akalugaran tayo. Agsasaruno mo ti agdil-deliver di tabalay, ruda. Uwan nga rod na Feli. Agasam mo day jay nga order mo. Saan ko nga order dagi jay nana? Ay nawaw, anya ngay nga raw. Pagtitripandak nga rod nana. Jak amuno asino ti nang i-order ka dagi jay. Jak amuno asino ti mangipadpa-deliver ijay balay. Sapay nagngingina. Amangan mo no dagiti nakaapam. Nilaang mat Marimar ti gumurgura kanyak nana. Ay wan, maditirik na. Tanaamwam ti may papan iti pan naka-scam na. Atapok nga iso ti mastermind nana. Isulakit di ti nang ipa-deliver ka dagiti a parcel. Ay, kaasi mo dagiti delivery rider. Dayta nga rod. Di na mapanunot asaan asyak ti apektado iti araramiden na. Narigat laeng ngamin ti agpabasol na awan pa'y ebidensya ket. Kaasi dagiti delivery rider amang itultulo iti parcel mo bakit? Wan nga rod lakay. Maasyanak mo't kadakwada. Ngam saan mo't amabalin nga i-receive ko dagiti a parcel. Tatalagang awan ti order ko lakay. Kan awan mo't pagbayad ko. No asino mat nga tati mga arami diti kasta. Amangan kunak no ni Marimar lakay. Nga ta, Iso ti atap ko Tawan mo't daduma a nakaapak. Iso lang ti gumurgura kanyak. Taapay kano nga is-istorya ak ana iskamda. angam awan mo't ebidensya tayo bakit? Dayta nga rod lakay. Narigat ti agpabasol no awan ti ebidensya. Agsasaruno mo ti parcel ni bakit mo, Carlos. Nadikmit tang iti online shopping. Saan na parcel dagita tata? Pagtitripan dalang. Anya, Sa bali at tao tinang i-order ka dagita. Impa-deliver dalang dito'y balay. ay nawaw. Nagtulid mo tang, no sino man day tataw. Dahita nga ro tata. Kaasi dagiti delivery rider. Mabambanog dalang. Amangan minwad na nakaapan ni bakit mo. Kinapuno na. Ni Marimar ti atapon na tata. Anya, ay wait. Gumuruguran ni Marimar ken ko anak ay. Maditirik na di naamuan ni bakit mo adakil ti kwarta na scam ken ko ana. Ipanpanakil lang nga ba ti online job na idi kay. Ado ti parcel abay deliver iti anda roda. Usto tapno mapadasan na mo ti ma-stress tatang. Dayta ti ganabon na. Kurang paikit di dayta. Ha? Agurderak manen inton madamdama. Ta ipa-deliver ko di tabalayda. No kasta? Si kagayam ti mastermind? Wan, siyak nga ron tatang. Ay nawaw. Agpampanunot ka kadi anak ka. Tapno ang muna tirik na ti ma-stress Sumanaukat, idi na iskam kami. Nagado ti bagbagana. Diyos Maria Joseph, numamuan na sa kati mastermind. Awanan manayunan manang ti paka-stress up. Bayadam dagiti parcel mo.
Ay nawaw, awan ti amok nga order ko. Amok asika tinang order kada kita. Kunak tupay kat. Sika ti mastermind. Ay, di ka agpabasol no awan ebidensyam. Ni tatang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Ah, anya? Ha, talaga amat ni tatang ah. Anya ngay, bayadam dagita Di mo taktakan ti padam a tao kunak tumat. Tapno ibagakkan ka, na pagsasaritaan mila ang anaiskam kayo. Awan ti dakas nga ensawsawang ko tapno guraan nakakasta. Ah? Ay, kwa. Makamu ka matan ang makisarita ka dagiti tattao nga inraman mo iti kalukwang. Pangalaak nga iti pagbayad ko kadagita a parcel. Ay, kit parikot mo matan Sino nga minti nang ibaga nga order kay ti kumkumporme? Ay, makapa-stress lang una yan. Basol mo biglaan. Sikat yung mga Arabi, di ti pa ka-stressam. Agasam manday ka. Kaano lang, hindi na-scam ka. Ita, nangaramid ka marin iti pagparikotam. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Hindi kanto, ba't kami nagpampanuraw? Stress matla ka na yun ng ti sumangsangbay, tatang. Naiskamak lang arudan. Dandan ni maidarumak manan. Ang mga nupang multaan dak pa yan. Kagunam Agpanunot kay ti pamuspusan Sulbarem, dagita parikot mo. Nagar-arabit kanto, may. Tatang. Dagiti mali a desisyon mo, ti makagapaw. No apay akasta ti pagdaldalanam ita. Ay, nawaw! No adda parikot mo, di ka agdarasudos. Di ka basta agdesisyon latan adagos. Agpanunot ka pa'y anaimbag sakbay nga aramidam ti may sa abanag. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Agrubwata kaon. Ay nawaw, nasapa ka mat ita, Gino lakay. Adang amin kanyak titulbag ti upis bakit? San mabalin amaladawak? Tamangan no adda maibaga ti busko. Sa bagay nagbalon ka di. Huwag bakit? Siya akong dinagluto. Tamok ka na banlog ka. Iso asaan ka arining itay? Pasensya kan lakay. Jakmot nga min amo amasapa ka ngagtrabaho ita. O, kilaang bakit? Mawatak mo't kit de. Amo ka mabambanog kamot laeng ang mga asikaso itanak ta. Agyaman naklaunay, tamaawatan naklakay. Awan rumbang apagyamanam. Ta responsibilidad ko ti tumulong ken ka. Sige, agrubata kon bakit? O sige, agan-anad ka Saysaya atom ti trabaho, tapno maipromote ka matang. Wen, numabisin nga, umuna ka lata namangan. Uray di mon urahin dananang. Taal dawon ti panangan dagijay. Setting pretty man ay ti manugang ko iti sofa. Pasagidak man bareng makarik na. Hay! Makabanog laki din ti agdalaws. Ay, anday ka Tisikat ka Siya kun ti agmap no nabantog kayo nanang. Ha? Nakaturog matan ti apo ko yung awanan ti aramida. Ay nawaw, sigurado ka kaderi Sigurado ak nanang. Alaman nga raw, si Kati agmap tanay. Nasakit mo ti sikat ka. Si Kanti makaamong agdalaws. Wen nanang. Ayun gayam,
Dalusam laangan ti banyaw. Ibrush mo tapno na dalos. Wen nanang, siya kun ti makaammo. Agraman dagiti pigadan pakilabam taw. Ni, kailablabak la ang dagiti pigadan nanang. Narugit nga rodan. Masapul mailabamanan. Ano samlatan Di mo't imbagam itay asikati makaam mo nga agdalaws. Ay nawaw, nadalus mo't ti balay, nanang. Siyempre Sino nga'y tinagdalos? Niriya manin Ay nawaw, mayat mo't gayam, nakalibre tayo, ta free service mo, ta manugang yaw. Shh! Kontrolam ti boses mo, ta ang mga numangag na. Ustula ang gayam, anagnaad da dito'y balay, nanang. Adda agdalos, instant babaunan ko naman. Wina, adda ti agdalaws, adda ti aglaba, adda ti agluto kan adda agpalingkay. Ay nanang, saan tayo amabannog unay no kasta? Makatipid tayo pa'y, ta saan tayo mat-asuswilduan ni ipagriya. Nakunampay ulayb anak ko. Mayat nanang, kaslam madam kayo matlaang ta pagserserbyan da kayo mat ti manugang yaw. Uto-uto mo nga minday jay. Ay kayat na siguro ati agpa-impress ka na kayo nanang. Gusto mo kiday, tapno ka na yun anadalos ti balay. Naimbagngal daw yaw nanakune. Kastamot kan ka, Olive, nakong. Nagbanglo ta ginatang mo Ay nana, tinunaw, isuman ti sidaan may. Ay naimas dayta. Nana, mayat ti timplada kagawad nulay. Ipadas yaw ti gumatang kadakwada no kwa. Maiparit mo titinuno kanyak. Uray kayat kau, saan amabalin ang mga anak. Tamangan no kumaro ti an-an na yaw. Ay, dayjay lang nana. Anya nga minang tigatangam na kau. Ay kwa, ikanak man iti soft drinks nana. Anya asok drinks ti kayat mo. Jay koklat ta nana. Tay dakkel ti itad mo. Mabiit lang nga raw taalaag tigat-gatangam. Naimbaglaangan ta nakaturog ti anak ko. Masapon nga agawa ak ti agkunay. Iti kastakot malpas ti trabaho sakbay amariing ti uping. Manganan! Amangan ket dino adda maibaga ti katugangak no ipaaw-awir ko ti anak ko. Ria! Ria! Magmangagnak ka day! Apay ka dinanang. Aging tutulang ka man ditan. Mangantayon ko na. Sige lang nanang, umuna kayon. Ipalpas ko lang ter aramida. Taamangan numariing ti apuyo ket sa anak pa'y analpas. Okay, adakan ka dayta. Mga naktulatan kalpasan ti trabaho. Anusak pa'y laang ti bisin ko. Apay ngamin masapol nga ayaban nyo dayjay areya nanang. Wen atap no di na ko na. Ay nananang, jak kayat akasangsango dayjay babae. Ditan pagsaritaan day di Aria. Mangantaki din. Kasla na imas ti ginatang mo asidata Ay talaga naimas nanang. Tinuno ko naman. Ang mga numaibustiin na po'y kansidano ko Awam mo't dakas nananang. Kansyak mo't tigim matang iti sida. Siya bagay makidi Makaamumutin ni Ria no anya ti kayat na asidaan. Ay nawaw, gumatang mo't Sigurado nga dain padulin ni Manong Gino akwartakin kwa na. Sigurado day ta. Ibusin takit di ti ginatang mo. Makaamumutin ni Ria iti biyag na Saan mutin nga ubeng? May sa dosena man nga itlog na nakoni. Ay nawaw, an-anwam ti itlog, Rhea. Iso ti pangaldawak nana. Apay ka di. Ay nawaw, agdamot ti tinuno aginatang ni ipag mo Olive itay. Ay iko nga min nana. Apay, di da ka kadimbat yan. Para kadakwada laang nga agina ti ginatang na. Kinapudno na nana saan ang mabalin nga agsidaak iti tinuno. Adda sakit mo ay? Ninana ko ni mat. Nagado asal sa ludsudan na. Tamakadlawak mo tan. Okay aklang nana. Di nakapagdanagan.
Ay, ungayam. Adto iti bayad ko iti may sa dosena nga itlog agat gatangak. Idulin mo manan bakit? Nagsweldo kayo, lakay? Wen, naala kong ti sweldo. Kitkas iti sigod. Sika man ti mangidulin. Agyaman naklaunay, lakay. Tuy na bate, para matitiabasto tayo. Ay, muti nga ruden, ta siya kong tagpalingki. Ni uliblatan. Ay, nawaw, siya kong lakay. Diyak kayat nga da maibaga ti pamilyam kanyak. At damot ti anak tangaw awirem. Ipaaw-awir ko pala ang kininanang ano rumwarak. Sige. Sika ti makaam mo bakit? Ngamno di mon kabailan, di mo ipilit. Ibaon mo latan ni Olive. Adda ako, nanang. Ay, nawaw. Apay, kasla naklaat kamot anak kakita kada kami iti kaanakam. Apay, adda kayo ti mga awir iti apuyaw. Wala ata ada na panad ni Ria. Ay, nawaw. Sa dino tinapanan na aya, nanang. Amo na abakit kayon, ngamban no ganda kayo pa'y lang mat. Isu ti nagpalingkay. Kastagayam. Kunakit din no nakikaruba matan. Ungtak ano makikaaruba pa'y laang. Nasaya at mata na panunot na tinagpalingkay. Tapno saan nga isupay apang panunuta. Wala, siguradong ada kwarta nga inted ni Manong mukhang kuana. Kasta ti mayat, aramidan damat ti responsibilidad da. Ngamen, libre laang ti panagnaed da dito'y balayaw. Isu ajak kayat alumasin da, taawanan ti aggunay dito'y balay. Di yung ngamin ida papanawan tapno ada grocery kan agdalaws. Diyak lakid di kayat asyak ti mga ramid iti amin, nanang. Kunak tupay. Sika ti sarsaron wak Ria anak ko. Ni, kumusta kayo, tatang? Nasayaat kami mat. Kumusta nga iti kasasaadyo iti balay ni Manang? Nasayaat lata. Nasingpit mat ti asawa ni Manang mo. Kat sa dino tinagkapon nyo, Napanak lagi matang iti agas ko. Sika ngay. nakikyanda akmat tatang. Ay nawa. Sikan samot ti kanayon ang makitinda. Wala, tawan mo ti sabali anam na maenda. Siyaklaang mo tatang. Amangan kunak no marigrigatan kamutan ni Chay. Amangan no saan anasaya at itrato dakeng ka. No kayat yaw, di agpatakdir kayo iti kalapaw yaw. Adamot jay daga atawad mo kada kami. Ay nawaw, okay aklaang tatang. Kabailak pa'y mat. Agpatakder kami to iti kalapaw mi no adda budget mi. Lakay, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day tabakit. No okay lang kan ka kat agpatakder ta ko maitibalay ta. Ha? Tapno lumasin tayo. Mano atawan matan ang makipagnanaet tayo itibalay dagiti dadakkel mo. Kurang samot ti budget tayo bakit? Adamot ti daga atawid ko. Mabalin tayo ti agpatakder ijay. Uray simple pa ilaang ti ipatakder tayo Adda ka di parikot bakit? Apay kayat mo matan ti lumasin. Awan matkit di lakay. Kayat ko laang ti lumasin. Tapno masurusuro ta ti tumakder iti bukod ta asaka. Sapay la ko mata umanugot ka. Nanang, agpatakder kami iti kalapaw mi. Ay nawaw, pangipatakdiran yung mag, adaya dagayaw. Iti daga ni bakit ko nanang. Daga ni bakit mo? Wain, iti daga nga impatawid dagiti dadakil na kenkwana. Sigurado kayo kadi iti kasta plano yaw. Ada kwarta gastusin yaw. Simple laeng akalapaw ti ipatakder mi. Ada mo nga minto'y balay apag naadan tayo, Gino. Napagsaritaan min kinireya ti may papaniti kalapaw nga ipatakder mi nanang. Di kay man agdarasudos anak ko. Kasla di umot kayat nga agpatakder kami ti bukod mi abalay nanang. Apay ka di? Ay ko Saan akasta anak ko? Pampanunutek lang ti gastos yaw. Ngam ada kada kayo day taa. Da kayo ti agdesisyon para iti bagiyaw. Awanan, nanang. Gimatangdan iti materyales. Kasano nga roden day ta? No apay ngamin, adeyo idalinapdan
Kinasaritak mo ni Manong mo. Ngam talaga adisidido na matang. Ay, awan nga ruden ano kasta nanang. Awanan ti aggunay dito'y balay. Free service no more. Day tangarod maglaing ti pampanunutek. Ang mga numaikawa ako. Ah, ay nawaw. Nagtagalog kayo nanang. Ah, ay kat oo ah. No apay ngamin, pinanunot da pay lang ti agpatakdar iti balay da ah. Jakman amo kadakwada. Uray siya. Nakla at akmula ang iniibagbaga ni Manong mo ti maipapan iti plano da. Hay, awanan. Itapay laang. Madanagan ako, nanang. Ay, wan nga raud. Awanan ti free service no lumasin da. Kumusta mo ti kalapaw yaw, Rhea? Dandan ni malpasan, nana. Ay, kamaw dyanan na. Lumasin kay mutla ngayon. Wan nga rod, nana. Saan akon amabannog unay? Noan niya tinagdala na am kabayatan ti panagnaidyo di tabalay ti katugangam. Kasta mo laang tinapadasan ni Merlin aka anak iday. Saan ko laang ngay bagbagakan ka? Tama nga no panunutam adadaulak ida. No kasta, pinagbalindamat laang ababaunan ti kaanakan nyo, nana. Wan, katkaskan ka. Nagululimak laang ni Merlin. No daduma kat iyayabda ka no ti merienda kan kwa na. Hindi da mo pag meriendaan. Naimbag ko namata nakaurnong daadagaws. Day tangarod, nana. Makabannog mat gayam. Wan mga maing. Oray asino pa'y akaanusan numapunwan. Agreklamo mo laang. Nalpas batla ang antibalayo, Rhea, anak ko. Wan nga rod, tatang. Makainanakan, makaangas matlaangan da tao. Ay nawaw. Anda ka di parikot. Narigat matgayam ti makipagnaid kadagiti katugangan, tatang. Anda ka di dakis ngay naramid na kang ka. Awan matkit di, naamiris ko na ang asabali lat tanubukod mo ti balay apag naedam. Sa anak ngamin ang makainanaan na saya at itibalay ti sabali at tao. Anya? Tijak pa'y kayat kadagiti katuganga, kat ayabandak amangan, wenno agmerienda, ngem didak mo ilaang ibingayan. Ay nawaw. Kas tatar aramidin na kang ka. Wen, tatang, ang awan karbangak nga agreklamo, talibre mo't ti pagnaedan mi ichay. Masaksakitanak laang tunggal mapampanunot ko. Takasla saan akapamilya ti pangibilbilangan da kanya, kabayatan ti kaadami ichay. Agrubat kami, no, Olive, ading ko. Agrubat kay latta ah. Anya pay nga rod ngay. Si kamat ti makamukin ni Nanang. Ay kat kapilitan, Manong. Tulungam ni Nanang, tapnosan amarigatan. Kano mabalin, kat sika kumati mangilaba iti mureng na. Saan min nga alaan ti washing machine, tapno at daramatan niyo. Ay na, amok dagitan, Manong. Saan amasapol nga ipalagip mo? Adda akon iti husto nga edad. Amok ter aramida. Ay na, nagsakitan ti sikat ko, nanang. Saan mo't na malmalpas ti trabaho dito'y balay? Di ka ba nagreklamo akas tatauray siya? Nabanugak mo ang nagdalos iti paraangan tayaw. Ay, may kawa aklaunay, nanang. Uray siya nga raud. Awanan ti aggunay dito'y balay. Saan mo't amabalin ang mga lata iti babaunan? Ay, talaga, saan amabalin atawan mo't ipaswildo ta, nanang? Kaanyangay nga raud. Anusan talatan ang aramidan. Awang mo pagpilyan ta. Nay, nakamisuot ka mo't Mari Lourdes. Masuruna nga raud, maray. Ay nawaw. Anyamot nga iti pakasurunam. Maikawa ka, tawanan ti manugang mo di tabalayaw. Awanan namnamaan nyo nga aggunay. Ay nawaw. Apay akasta ti ibagbagam mo. Nabannog siguro mo tin ati manugang mo. Kasla isumo lang nga may ti agunggunay di tabalayaw. Naa. Manmano ang makita katulungan niya. Di ka agsao akasta tawan ti amom kunay. Ayawanin da kayo mo ti mga ramid ita.
Tawan meten ti maibaon yaw. Limasin meten dareya amanugang mo nga instant babaunin nyo laang. Agulimag ka, no awan na saya at nga ibagam. Kay bagbagak laang amasiksikuraanak, karkarwong kidain. Ay namaray, di yung amin pagbalinan ababaunin ti manugang yaw tapno makalibre kayaw. Laglagi po niyaw, nga oray kasano ti kinaanos ti may sa taaw. Dumteng taw ti gundaway amapunuan, wano maumada. Ay, nawaw! Di mo abuswan ti kinaimbag ti maysa a tao. Saan adakas ti agpatulong, ngam amuam kumamat ti limitasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, asino ti sirip-sirip mititawa si Kanora? Ay kwa, nakariing ka magayaman, Peter. Ni Emilio nga asawa ti karoba tayo, ti sirip-siripa man niya. Saan ah? Di ka man naglibak. Nakitak lang arudan. Agpudno ka man kanya. Kursunadam ka di day nga Emilio, ha? Kamaliti pang panunutam. Sana siyak ti pagpungpung tutam kunak tumad. Hay na, bigbigatan anapudot ti ulom. Anya lakit di mat ti kasta, Peter. Saan ka makangag na ammom lang tararamidam? Imbes nga gluto kayo ti pamigatan tayo. Sa balit in-into naram. Feeling dun mo't. Anyat ko nam. No anya tinangag mo kat isaw. Anya manan ti diyo nagkinaawatan iti asawam, Peter. Agraman day taabanag. Pakibiyangan nyo mat nanang. Una, tasaan anasaya at nga apaam ni bakit mo? Pigbigatan anak kapigbig sa tisaw. Ninanang mat. Saan mat akas taday di tatang mo? Ni tatang day jay. Di nak ikumpara kang kuwana ta sa balak mat nanang. Pangaasim man, tagpanunot ka na imbag. Aman kit din kursunada ni bakit ko ti asawa ti karupa tayo. Oo, tila ibagbagam mo. Amum abisi ni bakit mo. Awanan oras na ngaglalaki. Nakitak nga road asirsiripon na day nga Emilio. Nasaya at atao ni bakit mo. Jack pa dyan ang maaramid na timang lukukan ka. Kada kayo adwa, sika ti masapol ngagbalbalew. Tulungan mo't ni bakit mo ah. Oho. Oray na minsan, Jack pa'y nakita naglutaw, naglaba, wano naginaw ka iti plataw, feeling doon ka dito'y balay. Nasapa ka mat nagawid ita, Emilio Lakay. Wan tawanan ti maaramay. Nag-aawid mo't langan ni boss bakal. Aya? Wan, masapa kami kanulangan, itong biga. Ayun gayam, at kaginatang ko merinda para kang ka. Nagmerinda ka pa Apay agim matang kapailaan ngamin. Wan taam mo ka paboritom day ta. Iso pa'y kit di ang naggastusan. Sagpaminsan laang may pakay. Ala, agyaman naklaunay, tanalagip mo tigim matang iti paborito ka merienda. Awan anyaman na bakay. Basta para kang ka. Aramida. Makikaarubak pa'y man nanang. Ijay, Di tayan damari flor laang. ay nawaw, asidag laang magayam, apay ngagpakada kapay laang. Una atap no amuyaw. Itugot ko ti apuyaw. Sige laang, saan mo't adakas ti makikaaro pa?
Tinapatag kat saan abiyag ti sabali a tao ti pagis-istoryaan niyaw. Saan mo ki di nanang? Saan mo't amaritis ni Mariflor? Agawid kamot la adagos. Amang ano agawid ni Peter kat agungot no awan kami ang madanunan na dito'y balay. Siya kung ti makaam nga agpalawag kan kuha na anak ko. Ang sabali ti ugali ti anak yun, nanang. Ungtak saan amabalin at tila ang kayat na ti masursuraw. Nangalalaan namot ngay itilaing nakas jay. Sapay la kumaat agbutang kada kayo, nanang. No siyak ngamen, di nak ipangag. Kumusta kayo matan kinila kayo mo, Marinora? Nangagmi ti panagap-apayo idi namin sa ngaldaw. Kat no inaldaw nga agsubang kami, mare. Kasano mo ngamen, di na amot ar-aramiden na. Ay, una yan ti kas na klase ti asawa, Mare. Naku nampay, at dansamo nila kayo mo. Adda, Mare, nasapa nagahoy ita. Anya ti mailuto si Dabakal. Kita ang matan ano anya ti adda dita. Amang ano di mo kaya ti iluto? No anya ti adda dita, isulatan ti ilutong. Pasensya kan, Amare, iranranamo nila kay ko. Okay laang, mare, maawatak mo't. Naimbag ka at agluto nila kayo mo. Unmut kit di, Mare, tulungan nakmat no saan abisi. Talaga a responsable si ka. No daduma, isupayan ti agsagad iti paraangan nyo. Ayun sobra, Mare. Awanan maibagak kan Emilio, tatalagamat ang mapang namnamaan. Umapalakman kang kamare. No asawa ti saritaan kat nagasat ka. Saan akas kada tao nga agmamalas? Una yan, Mare. No katugangan mo ti pagsasaritaan, nagasat ka, tanasing po ni Nana Tinang. Ngam, no asawa, sakit ti ulo nila kayo mo. Siya kung ti agluto, Nura. Siya kun nanang, agbuya kay kit di ititibi na awan aramidin nyo. Ay naanak ko, siya ko, tapno makainana ka mo. Ado tili na ba am itay? Nalpas mo ton? Di mo ipilit ti kayat mo. Sakpay lang tagluto ko na mo. Sigurado kayo? Wan, napigsaak pa'y mo. Kabailak ti aglutoan niya. Agyaman naklaunay ananang. Ay naanak ko, awan rumbang apagyamanam. Takanan tayo mo lang ti lutaw. No awan kayo, ang mga nukarkaro ang maistresak. Agdaak lang dito, di ka madanagan. Taaging ga si bibiyaka. Saan ko akong sinsyon ti aramid ti anak ko. Diyak kayat amarik nam ti sakit tinakam nga imparik na dagiti katugangak kanyak iday. Ha? Amok tirik na ti maaddaan iti katugangan adakes ti ugali na. Iso asika, no agbalin kan tumot a katugangan, pilyam ti agbalin a manugang mo. Daytay nasayaat ti ugali na. Ay no, anyat aramidin nyo, nanang? Saan ka matabulsak, Peter? Kit-kita ang maglutluto ak. Apa yata kayo taglutluto? Dakas ayan no siyak matagluto. Ay ni Nora yan. At dayjay sala, agboy-boya iti TV. Na, talagang awanan ba hindi dya babaya? Ay bayam, tapno makapag-relax mo't ni bako mo. Amo na nga dan edad yun. Ngamda kayo pa ilaang, di paglutuan na. Siya, tinagboluntaryo nga glutaw. Ngamain, adaw tilinabaan na itay. Oray di na ibaga, ang muklatan anaban dayjay. Si kanto mga min, di mo mo't ko na at tulungam ni baka mo. Na, tabahasol ko pa'y gahayam ita. Agpanunot ka iti maminribo kunak manen. Si ka ti padre di pamilya. Iso nga aramidem kumamot ti pagrebengam. Agbalin ka nga ulidan nga ama ken asawa. Pare Emilio, Neng, si kamay gayam pare. awan sa mga trabaho mita pare. Di off ko pare. Apay ka day. At ginatang ko nga arakan pulutan. Ha? Ay no, amumunti kahit ko mapasamak pare. Pasensya kan pare. Ngamjak kayat ti agsyat. Sagpaminsan lang mat pare. Sigagad di mat. Jak kayat pare. Agbiro ka lang iti sa balik at duam. Kabutang mo ni bakit mo niya. Wana? Agungat lakit di day dyan no maparte ka. Sige, hala. Iti ayam da pare Greg Latan ti babanak. Under kamot gayam.
Anyat imay imbaga ti kaaruba tayo, lakay. Agsyat kami ka now. Ijay? Dito'y malayaan. Agdaanak ng pulutan ang ginatang na. Ay, una yan da dyan tao. Sa anak lang nga imanugaw, tamok ti ugali na. Amang no mabartek kami, kat aglaban kami kit di ta paraangan. Naimbaglaangan at taamom ti inaramid mo. Wala. Narigatan ba kay? Ngamditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Mala, mangan takiting. Mangidasar ka nga rutan. Tamabisbisina ang tang. Mala, intang arudan iti kusina. Itay pa'y analuto ti karnet baka ginatang mo. Undermat gayam ti asawa ti kaaruba tayo, nanang. Ni Emilio? Ni nanang nga talaga. Isudalaang mat ti kaaruba tayo. Ay nawaw, undermot nga ibagbagam dita. Wana, tadi namot kahit nga agsyat kami. Kabutang na ni bakit na. Kasjay ti ulidan nga asawa. Ya, anya? Naimbag ni Emilio nga asawa ti kaaruba tayo taam muna tar aramidin na. Saan asakit ti ulo, taam muna ti dumngag kan baken na. Saan akas iti dadduma dita. Under kanumot ti kasjay, nanang. Patpatsyamag. Tapno ibagaken ka. Awan ti nasaya at apagbanagan ti asawa at tangken ulo. Adula amin. Ada nila kay mo, Marie Flor. Awan mare, nagtrabaho manen. Nilakay mo nga eh. Ada ije balay, Mare. Nakaturog pa'y laeng. Nahangover samot mare. Ay nawaw, kasano ana amuam, Mare? Wen ata ay ayaban na nila kay kung nga agsyat idi kalman, ngam saan nga manugot ni Emilio. Nahangover iso aday jay, naglangan manen. Masansan matan ti panaglangan na mare. Linawas samot ten. Day tangarod, Mare. Madanaganak, ta mga nuawanan swelduan na. Sapay adumat ti paggasgastusan me. Kasaritam mare, bareng mauman no ulit-ulitem. Kat no nagrigat akasarsarita day jay, Mare. Isupay ti makaunget no kasta ang mabagbagaan. Naimbagkan lakay mo ata no aday bagam kat dumngeg. Wenmet mare, oray kaskasano, dumngegmet nila kay ko. No daduman, oray saan ko nga ibaga kat amuna tar aramidan na. Si katiswerte, Mare. Ay, bagik ti umapapal kada kayo akaaruba me. Nanang, ni Nora. Apay ni bakit mo? At dalan na pati pagsaritaan mi. Ay nawaw, may papanitian niya. Basta! Nora! Nora! Rumor ka man dita! Kontrolom ti busis mo, ta nakaturog ti putot mo. Awan ni Nora dito balay. Napananaya. Agsibog ka na amumot ang nagmula iti pichay. Makarurod day dya babae. Agawid lang. Makita na, ti birbiro ka na. Mangibabayin kalaunay mo. Ay nawaw, di nakrangrangan tanabanuga, Peter. Anya taday ti day dya nga Emilio aya, ha? Naa, apay ni Emilio? Apay nga ikumkumpara nakmatan kan ko ana. Ket, anya di pagpupudutan ti ulom Awan karbangam amang ikumpara kanyak iti sa bala tao. Nasakit lang ang tinakam mo. Ngamin, pudno ti bagbagak. Talaga mat a responsable ni Emilio. Linak ikumkumpara iti asawa ti karuba tayo kunakmay. Ay nawaw, no di mo kaya ti maikumpara. Aramidam nga ro ti pagrabangam. Ibabay nakmat launay day dya Anora. Pudno mo, tinsawang na. Anya ko matipagsakit ang tinakam mo. Diyak kaya nga ikumkumpara na kiti day dya nga Emilio, nanang. Umapal nga rog iti asawa ti karuba tayaw. Saan mo gwapo ni Emilio kay? Ay, awan mo, Peter. Pudno man, gwapo day dya aya. Alama, Apay, sika, gwapo ka. madlaw mat nanang. Piling ka mo. Talaga nga umapal ni bakit mo. Nga may nasingpet kan responsable ni Emilio. Asino matisan nga umapal no kas ti asawa ti karuba? Uray asino mata? Maiparbang nga raw nga ikumkumpara na iti asawa ti karuba, nanang. Di mo la maaklaw nga adayo ana sa isaya at ni Emilio ngamsi ka. Iso akasta ka. Agsakit mo tan tinakam mo. Mas daawak man iti day dya Peter, Flor. Bakit? Apay ni Peter. Tadinak mo tin pagan anaw.
No iday kat kanayon apansinan dak tunggal lumabas iti paraangan. Itakot sa anay. Amangan no gimura matan kan ka, ah. Itan niya agapo kumamay. Day tatijak amula kay. Iso ati kasaritam. Di nakmut nga panpansinan bakit? Damagam to kan Marinora no umay manan dito'y balay. Mabainak ang mapandita balay na. Taadamot ni katugangan na. Amangan no kusilapan nak nilakay na. Addaman kayat ko asadod-sudan no okay lang kan ka Marinora. Anya day tamaray. Kas lagi mura ngamin nilakay mo kan lakay ko. Di nakanumot ng kasarsaritan nilakay ko. Wen tama ditirik na. Di na kayat ti maikumkumpara ken lakay mo. Anya? Pudno day tamaray. Inapanak tupay idi may sang aldaw. Apay kanong ikumkumpara ken nilakay mo. Ay, una yan. Day talaga yung ti makagapo. Wen, iso ti ayan ti parikot. Di nala ang maaklon a responsable nilakay mo ngam iso. Mabaling ka ding agsarita ta, pare Peter. Awan mo't amok abasol ko ken ka. Awan mat ket di basol mau. Adala kaya tungay bagaken ka. Anya day ta? Amok ang nasakit tinakamukan niya. Oray di mo ibagakit mariknak mal. Kahit Di na kumagurahan na pare. No ikumkumpara na ka ni misis mo kanya. di mo ammo ti marikrik na kita. Mawatan ka pare. Amaw ka nasakit tirik na ti maikumpara iti sa bahala ang tao. Ng basol mo nga men. Pudno di ko nada a case to case basis. Maikumpara ka. Nga men, sa bali mo tararamidan. Anya? Di mo ammo nga iwanan ti pamilya. Nang runa ni bakit mo. Iso siguro am arabid na ti mangikumparakin ka. Tama dismaya iti iparparik nam ken kuana paray. No sakti si ka. Agbalbaliw ka. Tapno naragsak ti pamilya. Bakit? Agkapi ka pa eh. Intimplahan ka iti kapem. Ha? Awanan pagdanagam. Tanakaluto akmat langin. Siya akong din nagluto. Tamok anabannog ka anang isursur iti pitchay alakom. Ni nanangay. At ay ti salas. Agbuy-buya iti TV. Ti anak ta. At ay itayan ni apong na. Muto yung takapik. Ta ijay salas latan ti pagkapyak. At damot lang tinapay mo. Kahit mo? Muto yung arudan. Agyaman aklaunay Ay na. Manipod dita. Pagserbyan kamutan bakit? Tulungan ka no sa anak kabisi. Tapno awanin makagapo nga umapapal ka iti karuba. Kantap no dinak ikumpara iti sa bali at tao. Nasakit nga tati maikumkumpara bakit? Ay, nawaw! Tulungam ni bakit mo. Aramidam ti pagrabangam kas ama ken asawa. Iti kasta kat agtalinaad ti ragsak iti pagtaangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangina kanumat ti sayo ti ita, Andrea bakit? Isumit lang ang tinangag ko iti radyo itay lakay. Sayang. Sagaysa pa lang ti bunga ti sayo ti amulat ah. Wen nga rod, ni Manong Ricky iso ti makatsamba ita atawin. Ay, un nga da. Datao nga ibot nga ta. Kaano ba't nga ta makatsamba? Addan tumet siguro Kaano nga rod? Ay nawaw, jak amo ngam basta agmula talat na
Umapalak ka dagiti pada tayo a gardinero. Uray si kamot idi. Natyambaam ti mayat a presyo tinateng. Ngam gaputa para magka. Inggastos mo ti kwarta kadagiti awan ka is-iskan na abanag. At dayta ka man ako na kung bakit siyak manan ti starring a di na oras. Ipalagip ko laeng. Tano agsasao ka. Kasla saan kamot at mamba idi. Alaw rin, basol ko na jay. Di mo ipalagip pa. Presyo lang mo ti sayote ti pagsarsaritaan ta. Agrobata ka na nang. Dasa pa ka man, Enrique, anak ka. Una, ta ano ti trabaho nga agururay. Agabono ak manan. Manan, Manuabulan meten tinapalabas, sipod na udyan agabono ak na nang sapay balitok ti sayote ita. Mayat ti presyaw. mala, asikaswam nga rod na imbag ta sayo ti amulam. Tapno makabayad kamutan iti utang mo. Way na nang. Italang manay na nakatsambaak ti mayat a presyaw. Iso nga iplanom na imbag ti bayad ti sayo tem anak ko. Una nang. Sige, agrobata kaon. Nakayumot ti makamong agluto iti pangaldaman tayo. Manjay katunay. Lumabas siya, Ricky nakaw. Ay nawaw, nakayumot gayam na itana na sa Beth. Sa dinaw tinagapon yaw. Adala napan ko inala, iti ayan ti kaanakak. Sa anak ko maamag na dito'y sayo ti ngam dito'y ngamin ti shortcut. Nabibiit ang makadano nak ijay balay, no dito'y ti pagnaak. Saan matadakas no magnakailaang na na? Naimbag ko nam ata minulaam daytoy iti sayutay. Isuan na dalos a pagnaan. Basta lumabas lang nana. Si kaki dimot. Un nga min madimot ano agaramit tapay laang iti kalukuan. Dakes ti kasjay. Naawatan nyo, ti kayat ko asawain nana. Di ka madanagan. Ta saan ko aburasan ti bunga ti sayutay. Agpatuloy ang mga rudan tapno saan ka mataktak. Adapay mo ti abunuam. Agasam man day ta binuras mo, Manong Ricky? Sakto lang, minandraw ading kao. Mayat ti presyo ti sayote ita. Wani nga raon, ita lang manayin. Mayat ti timing mo. Gakayo nga, kumusta mo ten ti sayote amulayaw? Adamat bunga na, manmanulaan. Tinapatigakit adda maburas. Adamat ka di basit Ngam saan nga umanay day diyang ibaknang na Ay nawaw. Sika ti adda naman abumaknang. Ta ado ti bunga ti sayo ti amulam. Alanganan mat lang nga mapasamak na ita. Ta ado mat ti utang ko iti supplier ko. At least makabayad ka iti utang mo. Anyat ara-aramidom si Kaminandro. Apay anak kailad ka pailaang dita. Awan mo tamok nga ramidak ita, bakit? Ay nawaw, mapan mo burasan ti bunga ti sayo ti amula ta Mabalin nga tan. Mabalinen. Uray basit laang, maipaw itlat ta. Mayat ti presyo ti sayo ti itakat. Si kalatan ti mapan, bakit? Na, saan mabalin asyak ti ibaon mo? Tamakitang danak ita. Sige, siya akong ti mapaninton madamdama. Wala, mapan ka mo, tapno adda kwartam. Kwartak nga ron, adda bayad ti burasag. Wala, basta burasam, tapno saan asayang. Ay, ariglado bakit? Burasag kinton madamdama. Mga anak labi Naimbaglangan, tada binuras ko iti sayot siyan ni Manong Ricky. Naimbaglangan inayon ko iti sayot mi binuras ko. Di adan ton upat a plastik no kwa. Binuras mo magaya man ti bunga ti sayuti o minandraw. Wen, ano sabit? Adda gayam ti upat a plastik ijay. Ay, kwa, wen, nana. Uray agrugrugil lang agbunga ti mula mi akat tada maurnong. Maya ngarud ano kasta. Adda maila kuyaw. Maya ti presyo ti sayuti ita. Wen nga rod, nana. Ala, agpatuloy akmutan. Mabit man lang, nana. Apay kaday. Adda ka din nangigyaw? Ay nawaw, anya kumangay. No, adda nangigyaw ngayon sawang ko itay, Awam mait. Dahil talang tikayat ko amaamuan, nana. Pasensya kayo, no nataktak kayo. Ay, agyaman ak Diyos ka.
na imbaglangan tatulang. Gumatangak man, Nana Sabet. Anyat umay mo gatangan. Adala ko yung asin, Nana. Adda, mano akilaw. May sanaang, Nana. Mabit laang ta isupot ko nakaw. Ay wong gayam. Adda mo gayam man bunga ti sayo ti amulayaw. At damot sagay sa Nana. Apay ka di. Nalabsak ngamin nila kay mo ije waiting shed idi na minsan. Kat adda upat a plastik a binuras na. Ah? Upat a plastik ko nam, Nana. Wine, apay kaday. Kasla ado ta upat a plastik, ah. Di ka pa'y agyaman, ta da mailako yaw. Mayat ti presyo ti sayo ti itakat. Apay akasta tilang am anagaway, Drake. Nanginalata mo ti sayuti Kasanumot nga may nanang. Ay nawaw, adda ka di parikaot. Manula nga plastik tinaburas ko ita. Hindi na palabas sa lawas, naksayan manayin. Na mga nubasit mo ti bunga na. Saan nanang? Sa balay ti atap kaw. Ha? Burburasan lakit day nang iti lumablabas ti bunga ti mula kasayo ti nanang. Ay wanan niya. Ado ti magmag na iti sayot jam. Una, tayo mutan ti dalan da. Shortcut ka raw. Asidag no iti sayot tiyan ko ti pagnanda. Kasano nga ruten da ita? Agarami da kiti karatula nanang. Iparit kaw ti magna iti sayot tiyan kaw. Ay naanak ko, ang mga nagsakit tinakamdakan ka. Adamot karbangak. Kan may saan nga ijay ti original adalan da. Pinalubusak lang ida, tanas siya nakadakwada. Agamnay, aglablabos na matay. Pasensya, ngem iparit ko pa'y laang timagna iti sayot tiyan kaw. Tawan meten maburas ko asayute noon o naandak nga agburas. Agyaman naklaunay. Nukasta, awan gaya man ti shortcut apag naan ditaw. May mga bigat yaw na nasabit. Kasta mo kang kari kay. Pasensya kayo nana, ngam iparit ko pa lang ti magna iti sayot tiyan kaw. Apay, ada ka din ng buras iti bunga ti sayutem. Adda nga rod nana. Ay nawaw, asino mo nga ta? Dahita ti jak amaw. Ado kayo mo't nga may namagmag na ditaw. Una yan no asino manday tang awanan baen. Burasin na matan ti bunga ti mula ti pada na ataaw. Nangina ngamin ti sayo ti ita, isoan na turod na, nana. Awang ki din ti shortcut apag naan. Ano san nyo pa ilang anana? No saan kong aramidan ti kastoy? Ang mga numaibusmutan ti bunga ti sayo ti amulak. Agasam manday tamin, Andro. Uray la narabyan ka. Baso na di ariki? Na, apay ani Ricky akalugaran tayo ti pabasulam ngay. Wala ta may parit ka numutan ti magna iti sayot tiyan na. Anya, Inaladan namutan ti dalan ko ma. At dapat naglawa akaratula. apay ka naman. Diyak man mo ti dadya tao. Agbalan samat. Ay nawaw, grabe matagbala. Adda siguro na dagsen ang makagapo. Imbis nga ta pag-shortcutan, awanan na, tayo naladan na nga ro. Di ano san tayo ti magna iti sigud adalan tayo? Makaparurod. Ne, apay nga apektado ka launay. Para dalan laeng anaaladan. Adda pa'y matsabali apagnan. Adda gumorgurakan ka, anak ko. Apay kanuna nang, awan mo't dakas nga aramidag. Wen atain parit mo ang magnadagiti kalugaran tayo iti sayot yan mo. Na, imbagak mait no apay ngay naladak ti dalan da. Naglawa ti karato lang ay naramid kaw. Di ta makita. Jakman amo kadakwada. Dagiti siguro agburburas iti sayutik dagiti nga agreklamo na nang. Narigat ti agsasao. Nang runa kat awan mo't nakita tayo. Maawatan da kumamot No saan ko nga ramidin ti kasjay. Anya ngay magtiburasag. Kasano pa yan day ta?
Naaladan mo ti sayot siya ni Manong Ricky. Awanan inayon ka, iti bunga ti sayot ti binuras ka. Anda tararaminan nito, minandraw. Ha? Ay, makapakigtot ka man. Mingmingam samot ti bunga ti sayot ti amulak. Kwa, basbasak lang ti karatula. Inaladam mo't gaya man ti dalan may. Wala. Tapurasan damot ngaminan ti bunga ti sayo ti amulak. Di dala lumabas no lumabas da. Kastaya? Pasensya kayo na. No saan kumat ngamin nga ramidan ti kasta. Talagang awanan maburas ka. Ay, anyangay nga raw. Ano san min Nene. Sa dino ti papanam katrabi. Andala mapan ko kitain bakit? Ijay. Itayan da tatang. Api ka di. Apay ijay. Ni bakit mo't saludsudan nala amin ang. Di ka mabutang arumwal katrabiin. Awan kabuteng ko no pagkwartahan ti saritaan bakit? Anyat ko nam? Ay, kwa. Awan. Sige, agrobata akong tani. Rabiin. Agsarita tantulangan iton madamdama. Pasyarat ti mula ka sayo tayo na nang. Ay nawaw, anya ngay taramidam ijay katrabi imot tananakaw. Sa anak mo't lang nga makaturog. Anya, Tapno mabantayak ti mulak Ang mga nadaman nagburasan iti saan na amula dita. asino kumamot nga ikat inaladam motan ti dalanda. Ay nananang, saan akabuteng nagitagtatakaw ti aladan niya. Mayat ti timing ko. Dadakkel ti bunga ti sayo ti amula ni Manong Ricky. Kisayak manan, tay supay. Nangina ti sayo ti itakay. Kulang supay kay. Ha? At dagayam man na nagtatakaw. Isumot lagayam asa anak ang makaturog. Anak ko. Awanan kay tibayin. Murasa mo ti saan maamula. Nay, di naktanong kain. Ha? Minandraw? Kasyanak kuma. Kasyanak. Dungasta. May sakamot gayam ka nagitagtatakaw iti sayo tay. Anay ko. Kita amot atin naramid mo iti matak. Apay adinak sangwan si Kaminandro. Apayasan ka pa yan naturog kat rabiin. Bakit? Kasano ko makaturog da taong kat narabyan kamot? Kan may sa, apay anak katalikod ka. Sangwan nakman. Umuna ka na maturog. Bakit? Anya ti ilumlumang mo di taaya. Apay anak katalikod ka makisarsarita kanya. Kita agman, ha? Iba't anak bakit? At ilumlumang mo niya. Apay akas ka ti rupam. Ano ta rupam? Unay kan bakit? Asino tinangdangran ka, Atidog nga istorya bakit? Ala, istorya tadong nga ga. Anyat ko namrike, dinanog mo ni Minandraw? Una lang, naranak ngamin ngagburbura si tibunga ti sayutay. Ay nawaw, apay mo't akinabil mo. Indaro mulat ta kuman Lalpasan na lang, kinabil kon ti lukaw. Jaklem pagarop ani Minandro dayjay. Nasipnget ngamin so basta dinanog kulatan. Agbutang mat siguro dayjay. Kasano no si kati idarum na. Di ibagak ang nakitak ngagtaktakaw. Isuntumot lang ti mapabainan luka. Anya, Adakin ko na day tananang. Adakin ko na no ipakamo na tinaramid na. Isumod lagayam ama di tinakam na. Idi inaladak ti dalanda. Kamay samot gayam alinuloko ti aramid na. Anyat na pasamak iti mata nila kay Mau, Andrea. Dinanog ni Ricky, nana. Ay nawaw. Apay, nagapada. Basol ni Minandro, Anya ti basol nila kay Mau. Isumit gayam ti may isang agtaktakaw iti bunga ti sayuti ni Ricky. Anya? Daytan ti bunga ti kalukwan na. Dinanog dako nga rod. Naimbag man ta saan da nga impabarangay. Awan mo't ibagbagan ni Kapitan, nana. O na yan. May samagayam nila kay mong agtatakaw. Agasem banday ta. Ay, makapaasar nga rod, nana. Gapo iti kalukwan da. Awanen, saanen amabalin amagnatayo iti sayot yan ni Ricky.
Di na matan kayat. Masapul ang magnatayaw iti sigud adalan tayaw. Basol dagita nga agtatakaw Saan mo ta na may kat tinangisit iti aglawlaw ti matakbakat? Ay kutgunggunam Saanan ang maikat dayta? Nakababain bakit? Ay nawaw, itapay anagbain ka. Remembrance mo dayta. Takaw pa more. Naminsan lang may Oo, panagtakaw latan ti kasjeng naramid mo. Mangibabain ka mo. talaga ka di amay paritan ti magnay jay. Sana mabalay na makasarita ni Manong Rikay. Awanan anusan tayo ti magna iti adayo. Ay, una yan ayat ti kastya mapaspasamak. Di ka agreklamo ta basol yun no apay akastoy ti mapaspasamak. Agtatakaw kay tumag ngamin. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti mula ti padam a tao. Agagat kakit di met, tapno bindisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.